أزول أنسوف يسون وانسوف يسكنت غير تدويلت النواغ تدويلت نون تدويلت يسوين جي اس كا تدويلت ميكرو فير تدويلت أصوات اللي ميكرو فير دونك سقبيليت سلفا حدا مقران إدوال غيتي كالتنظن باش أدنوي ذون كرا تقناثين وقصار ذي غني لي كومونتير باين يشدن غير وين دي ضرون داكيني غورنا أدنوي كرا يسلن لدغا فاين يشدن غير تربعت ندب خضار المزين ينادل القبائل لا جوناس سبورتيف دو كابيلي لا جوناس سبورتيف دو كابيلي يتزرم باللي يظلي تربح تيمليليتينس زات تين تربعت المريخ السودان ذي بقايت قلنا لونيتي مغربيين في بقايت يوس تمليليت عندها يتيك التمزوروث يمسبغين لاجيسكا ديكوفرين تربعت الصن تماينوت اي السلحيتورا وسلام معي بلويت اوبر بلويت اكا تزرم المكان يدير زان غا لاجيسكا يعدى شويه وقور غفايا كينيا هي صرفح الدم قرانا دنوي في يسالنا في تمليلي ثاكينين لو إذا غادي يسول نقبل ديالي تمليليت نقبل ديالي تدويل تاكينين ونتد ساعتين نبويديا كان دي الصبح ثاكينين أولا فاكينين عندها إذا كان يذنا لو إذا دي سولن كان يذنا ديغني ادناوين كرا لي كومونتير لدغا لابريس سيا وسيا بوين غاف تملي ثاكيني خاص طارديفمون يثفوك بوين داول فلاس لدغا تين كومبيتيسيون اكود نكسقارن كومبيتيسيون اكود لو بيوتور دوكيني دي نغمسن ذي غميسن إيدي تاوين إيدي تبغن ذي غميسن بودان إيه أكاكين توالي مازال ودو باد مارا تكشم مارا غير تملي ثاكيني ونزرارا والسناكين ويا انترنت وتتهنارا أدنيني كان دونك لا جي اس كتربح يون يسوي غير ولاش كيني ما هات دروس تمليليت تغالين رديلين دي السودان دي دورمان عندها إماهات نظم على جيسكا أتربح نعم ما تخدم مجمول باش أتصازر بزاف مولاش ولاش فلاس دونك سو ني با ان بروبليم مازال لا كوب دالجيري مازال لو شامبيونا ذاكينيا إيه فوالا أدينا كان أزكى ذي العيد تم قران العيد تم مربوح في اللون مرة السكيني تسويق عندها أطاس بويد يرزان غير سوق المال نوفات غلاي الحقيقة ذايني ما هاتي جان أطاس بغنارا أي نوت صعب تنقورا كيني تمثلت غاف يمدانا دونك مي المال يلا يخوى المال يديلان ذي الوداعسين عندها يتيلين سوق المال من كل سواس السواق كما ديعوض سواع تاكيني نلعب أدينا كان وذ إماهات وسينا لا تزلونا ونتفكر النمر وتاكيني زمرم أتسيولم هذا دروحنا ذا ونزلون 07 91
85 66 86 اكو 06 73 82 89 96. فوالا دونك انا بديت تغالين ادناوي اول الدنيا كان قبل نبدو في لاجيسكا تيربو يعني نظن تمورت الجزائر كامل بارادو اسي نوثني ربحن تمليلي تنسن ذق النار 5 جويي 5 جويي ثلاثة يسويين غير ولا شان تالي فيكتوار من بل فيكتوار يعني صفا كني تلاقى دونك تمليلي سريو تربات نلاقيني دونك تربح ثلاث يسويين غير ولاش ما تمليليت لو اسماد غنتسات الربح العالي هكذا من قد تخسر اون بروميير ميتون ذي تاكارا تيغاليزي وتربح ذي نيامي الزات يو تربح يومي قارن لا اس سوني ديب دونك دي نيامي دي فوالا دي النيجير فوالا دونك وكيني اردنا وي كان غفايا اي نورمالكي سيك لا كومونيكاسيون لا جينسكا ودبوينا راه طاس من غير كان نتصور كان يظلي ودبوينا راه طاس غفاين غف تمليليت يظلي ويا با دو كومونتير داشو او نقارن العيد تمروح فوالا اين النظام لاشين ويب لاجيس كان واحد تحبس غير لا كونفيرونس دو باراسيني يعدن واحد ندور ثايا كيسورا وذا كيني إماعات ونفهم راه ذا شو يضرون دو خام لاجيسكا يطلي يلاد الماتش ديالني لي زاكوتي نزمر معتا في دنيني دقيرة والد يلان ذي لي كرادا دقيرة ويلا خنا هذا ديالي دقيرة وال الذيري دقيرة وال وتنقبيلا راه وتنقبيلا راه مضبر يعدن الزيت وتنقبيلا راه هذا ديلين غير وذم نشريف ملال ويا النظام يراوال ذيريس خاطر يشد تصرف كان بنادم اخر يون هذه الصحي كمانيس يزمر ديني يراوال السان ازكى يندم فلاس ذيري تندامه وكيني فغي غاتي ديني وكيني خاطر انت لي باج فيسبوك بيدير سنت كل يوم تسمي يطاير يراوال إلا قد يتوحب شوية كل يوم هذي يسيي هذي يخدم هذي قاعد مانيس روايض خاصو ويقفل على يون تربع أكين ناغ تاكيني ناغ إمضبراكي ناغ وكيني وإلا قرا نصيور يراول ذيريث يجابح يقاز يرنو يقارن إمزورة إذ وكيني تورا أنا عديت مسبقا ماذا تسيولم ذا شو كان أقبل هذا تسيولم الثولة غيد كان أنا أقبل هذا نبدو تدويل تاكيني أساسي ولا يأمد دي ليون دنسات إمهات أردياوين أول أمزوارون الساكنين غاف لاجيسكا غاف تمليليت قاضليا أمال تكتب دايما الزول أمال مشيت تسيري الصبا خدام محمد صافا الحمد لله كل ماك صافا والله صافا الحمد لله أماك الحمد لله أمك د العيد الزكا د العيد العيد تمروح تفلاونا كوزينا تواشو التيم امين اجمع ان شاء الله ان شاء الله غادي تربي الصحه لهنايا كل ما تشكر ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله أمك داش راه غيداوي غاسا ان شاء الله تغزي الله عمرك تسوي لي الواد نعم ما شتيني قاعد يطول ربي ان شاء الله الله عمرك ان شاء الله ثاني كتدوم ما تساطاش ثاني ميرسي يا امان يا بلان ميرسي ميرسي لا je t'ai appelé juste match d'hier. Franchement, le match d'hier, il a joué, sincèrement, il a joué. Ils ont très 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 bien joué. Oui. Et puis, je suis dit, le gardien de Ben Bot, il قرر لي بال ثاني روح
T'as vu combien de fois il a sauvé le. Oui, oui. Franchement, كان غنطنطو وساكن وسط ولا الفيلم وتسمع خير كاكازن مي جو كي بن بوط يقرا مليح لي بال ثاني تروحون بصح يلعب بيان Ah oui, oui, franchement, après, ils avaient des occasions à Tatatas, franchement, ils ont tout donné à fond. Franchement, moi, j'étais contente des résultats. Je suis 1-0, c'est pas mal déjà, pas mal. الراتين كمان نعم الراتين ils ont raté. Ils ont raté plein d'occasions. Hein. Franchement, dommage. Hein. 5-6 buts qui كانوا نسيت يكسب. امتى السؤال اللي تيدي تدون لو روتور بون باردون كاين لو ريتور امتى السؤال غا راس لي وار مي ما لعبن افيك السلاك فولونتيا كي سي لعبن اللي بجايه فرانشمون عداوينا ما بوينتينا ماشي با مال ديجا ليسونسيال وخسرناها فوالا يجمع حظنا داوين 3-0 ماشي ذاكينيا با وي سي بوسيبل وي وي سي بوسيبل سي فري خاطر يدينا كان صح ما نروح نسيب كيف سي فري يافي دي اوكازيون راتينا تو سا مي بون يا دي جوور تسمى لا كومبيتيسيون كان سي لا بروميير فوا تلعبن تو فوا ماشي كيف من الشامبيونات سي باغاي بصح c'est leur première expérience, ça se comprend. Mais franchement, qui n'a jamais, surtout, ce qui débarque, il a fait une botte, il a tout donné. Hein. Oui, ils ont bien franchement, chapeau et merci pour eux. Et puis, Inch'Allah, un bon courage et une prochaine match, Inch'Allah. Inch'Allah, دايما نتمنى voilà. Merci, t'arrives de l'espoir. Merci. صح على كاتيا سليمة في كاتيا فوالا عافاك كيس الخير هذا محمد في نتمنى سنمار ان شاء الله لا يستمر بوقت القبيله ندملان تنمرتي ما امل ميرسي بوكو روح دويضه ان شاء الله روح دويضه امل بسلامه بسلامه دونك امل دي اليوم نسول قبل نعاود نسول ستوران دونك تبدا اول نسات ناك يعجبت نلعب نجيات كان يضليو سي طون ميو بون سي فري تورا ماشي متلعب على لا جي اس كا مي لا كونكلوزيون ولاش ستادير امارات صوضن تفان فاس فاس كونتر الجول ومن بعد تساوينا راه كم تولا ما كنت لا سني عند بالغربي يوتا بالون ارسلني لاباس تروح تصل بزاف شويه توعرتينا توعر الو وهادي سوالا الو لا كونيكسيون هاني ديريت الو تروح لا كونيكسيون يسولد تروح لا كونيكسيون ودي الطيفانه مليح بالك عندها الا لا كونيكسيون ديريت فوالا دونك ني غاون تيشكال فغن فاس فاس وتساوينا البيوت سي كراف ماشي يوت ماشي ساعات دونك الماتش ما تخسر جيس كما تيليميني سي اكوز دي بيوت راتي كاينين دونك كيما راه وصلنا لي بوان وتساوينا راه سي ان فري بروبليم دونك اصوات غورون ما تبغى ماذا تسولم لو ميكرو اي اوفير اقلق ذاكيني السريد سق تيزوجو مولا وقيلا إمهاتو مازالو تكشي مراكويت أنا عديت الود يسولن أسنسل إما سينيسين غنو مرسل أنسل البكينيو ألو الزول أنيوا سينيسا لا سلامك صباح صافا كاين ربي شي كنيوات والله صافا الحمد لله جيت كنسالي الصوت شويه فوالا سي ميو امك صافا كوين صافا بموح الله الحمد لله يكشي فيها ورا والله راك الحمد لله اخلاق شويه فوالا الحمد لله سيدي صح على يدنا ونتبرز صح على يدك وياك شيني العيد تمر بواحد ان شاء الله خلونا كويت مره فوالا الشمس وشوفك ان شاء الله سبحان الله ان شاء الله
امك ديش راه دينيض في الماتش قيض اللي سافا ميم الماتش ديال اليوم جوستومون يافي دي فاز دو جو هاد كومام جو سي با بيتيتر سي ان مانك دو كونسونطراسيون لاطاك ils ont raté زورات وي بعد حنا شويه le rattrapage et tout ça, je pense des fois peut-être c'est beaucoup plus manque d'expérience peut-être, Oui. je sais pas. ايه Alors est-ce qu'il ne fallait pas préparer aussi l'état psychologique des joueurs, de certains joueurs beaucoup plus que ça. يزمن الحال Ça a l'expérience à l'attaque, il y avait des qui tout fait. Normalement, il y a بالك ليكسبيريونس ميم لو بوبليك ليكسبيريونس ألا؟ البوبليك ليكسبيريونس بالك بريباري لنا ليكسبيريونس البوبليك اما الماتش نسير بخدمته خدمنا راه ويكلو تيين لي جوار يفون سي ليبيري Le public, non, je parle des joueurs. L'expérience, je veux dire, le sang forward devant les buts. Peut-être que j'étais trop stressé, mais tu vois, je me suis joué avec l'attaquant راح يسميش بالغربي بالغربي فوالا صحيح كمان إلا راتي بتروت وي لا راه ولا حمرون aussi à la fin peut-être si tu as la fatigue tout ça absolument sinon بالغربي je pense إلا قدرنا il booster شوية psychologiquement parce que voilà مش تا كونسونطري لا فيدنا كونسونطري اللي هنا ما كاينش لي زوكازيون كاينين كون الفغي في داخل الفيلم absolument oui c'est dommage parce que ça se paye cash des matchs comme ça il faut être concentré quand tu rates tu encaisses يعني ما encaisses لا طبعا j'aurais pu encaisser oui j'aurais pu encaisser c'est هذيك انا مثل الماتش روتور اتانا ربي اتانا نفي زعما نخمم بها ريزولتا ان شاء الله دايرين نتمنيو ان شاء الله ان شاء الله ريزولتا توت لي مانيير l'essentiel ils vont se donner à fond après il faut qu'ils soient aussi bien concentrés parce que les rapages سمحي j'insiste pour les rapages mais ça fait mal سمحي j'insiste pour les rapages اسمع راه شويه كاين تما لي بيت تسمع كيف راسي سي راه هكا هي دي جوار كي peut-être il faut les préparer psychologiquement ان شاء الله ان شاء الله يفون صورو سيدير يقوم دورمان فوالا السودان يزمر الحال داوين من بالفيكتوار ديالنا هكا هو ابري تيشا ابري التريك راه بنادم يتشرمو غير الشهر فوالا ابسوليومون شامبيون سي peut avoir des surprises comme c'est une participation parce que voilà je pense sur le fond du travail c'est beaucoup plus la formation c'est le truc tout ça absolument ça oui faut avoir une certaine stabilité il n'y a rien qui vient comme ça juste au hasard faut avoir une certaine stabilité absolument dans tous les domaines ça veut dire que ce soit administratif absolument oui technique dans tous les domaines oui absolument كاين يخدمني اون كروند ايكيب فوالا هكا grande équipe ça se fait en un laps de temps il n'a pas les moyens de jouer mais il est content un budget limité وعلى كل حال ماشي الدنيا dernièrement les joueurs les grands joueurs il n'y a pas c'est tout ça بالنسبه الدنيا إذا ميسي مع رونالدو في البطولة وي ils ont pratiquement tous le même niveau et des fois quand il y a le sérieux une bonne hygiène de vie il y a un truc tout ça ils peuvent même le championnat ils peuvent mais c'est beaucoup de discipline tout ça ils peuvent faire une surprise absolument de toute façon pardon الحسن مبروك العيد صحة العيد وانا كويس او بليزير هذا ملي صحة من كان بزاف صحة على بروشان ان شاء الله تنميل صحة العيد فوالا نتكمل اصوات غورون ما تفهم هذا السيولم ولا ما سين انسان قال يسولد ومن بعد يلزم عينات الكومونيكاسيون
أصوات غورون متفاهم الدوم ناض مخلوف ناض مخلوف وقيل إلى إسي دابلي أسنسلي مخلوف شحال هاكي وسنسلارا وزريغانا ما يسولد السيادة دي السيول مخلوف خاطر ماشي غلط يعني مخلوف خلوف يسولد ديجا قبل فوالا هذا دينا ماسيني السيا أكد السعيد السيادة دي سيول أسنعيود السعيد ما يبغى دي سيول ما يبغى دياول أول نا أدي عيود أصوات غورون شبرا ثلاث سيول مدكون باش وكنت ديرونجي غارة أدينا كان لو إذا غادي يسول نقبل أسني دنسل ما إلا وتساوى المرا أسني دنسل إويد إدي يسولن يسول غير زوارو عمر أدنسل يا عمر ذا شو إدينا ألو من وين يسول لنا سلامة؟ لا سلامك يا عمر طبعا والله طبعا الحمد لله أغلى أنا زيرو سي بون هذا صحيح كل ديبي سيزون فهمتي ولا الماتش سي بون وي beaucoup de ratage. Absolument. Le football, il est comme ça. Des fois, il est contre toi, des fois, il est avec toi. C'est ça, la réussite. Ils sont obligés d'attaquer. Oui. Parce qu'ils ont mis de pied dans le bloc. Ils ont joué en bloc de rien. Quand ils jouaient avec des contre. Absolument. Il fallait d'abord assurer, il fallait gagner, et il fallait pas empêcher d'arrêt. هذا صح ده ولا عليك؟ C'est un match un peu difficile, particulier. C'est pas eux dans المريخ ils ont bien joué là. Oui, لعبان هو لعبان عندي جوار بيان. Ils vont dribbler, على ما تكنيك le gardien il est sorti d'ici إن شاء الله. oui بالضبط يسلك الدعوة. On a gagné un gardien, c'est ça. Absolument. ان شاء الله الدنيا فوق تسيستيري ان شاء الله هتكمل خدمات على بالك يكون دورة شفت تيبي شامبيونا دورة يكون في 5 ماتش باش كيف تقدر هتشاري دارت Absolument. Même les joueurs doivent être un peu intéressants. Il faut les soutenir. On a remarqué que bon, j'aurais aimé qu'on ait battu notre oiseau. Mais ça va, dans l'ensemble, ça va. Pour le premier match, ça veut dire c'est bon. Il m'a dit هنا السودان محسوب ولا تجهز تتخمن بون سكور. يمكن لا جهاز كان toujours كذا كشاف j'ai confiance. Eh ben très bien. J'ai confiance parce que de la Mauritanie, ils sont obligés d'ouvrir le jeu. Et nous allons pas marquer. Absolument. Oui. إن شاء الله الساعة اللي ما يصير parce que يكون عندهم بيدرس يديروا c'est tout. Absolument. إن شاء الله تربح. إن شاء الله ربنا مكاكين تسميك بصح. Il faut soutenir l'équipe, il ne faut pas nous décourager, Inch'Allah. Nous sommes خير ça fait c'est que c'est يديرك من الوقت إن شاء الله هذا لا بريباراسيون خصني تبدا من وقتيش on est en avance par rapport à d'autres équipes. Absolument. On est bien organisé. باش كان bien organisé. إن شاء الله تربح وتكاليف. مرة. هذا خدمة لي بريباراسيون يفرها إن شاء الله هذا الشيء راه Absolument. إن شاء الله تكملها. إن شاء الله إن شاء الله أنا خير. Oui. أنا شباب كثير أحضر أنا يطريقهم Eh ben إن شاء الله تكملها. إن شاء الله أنا شفت avec les jeunes la majorité il faut qu'elle prenne parce qu'il y a des joueurs d'expérience. Oui. Il y a des jeunes. Il y a des jeunes, Inch'Allah, au moins 5-6 matchs avec l'équipe. Et ça va démarrer, Inch'Allah. Inch'Allah, c'est ce qu'on souhaite. Quand c'est des joueurs de la Gnara, ça fait juste commencer. Oui.
زادينو بوشوار ان شاء الله. دابا هذا ماتش كي كان كومونسي الشامبيونات هذاك فريمون حرسوا يعني فون شوي دو ماتش. وي فون شوي لو نهدي الشكرا. وي ان شاء الله بغيت نروح في كاب بومورا ان شاء الله. Moi, je les soutiens. Personnellement, je les soutiens. absolument. Voilà. تنميرتك عمر. ان شاء الله نتمنى يسمى الخير ان شاء الله. وصحة عيدك قدام واحد. يعطيك الصحة المشاكل كانوا رابروش. صح ميرسي ويكفي صحة العيد مبروك العيد. صح. أنا نطلع أنا كنت في البيئة وكان فرنسي بهاي il faut faire de l'encouragement. Il faut aller faire de l'encouragement. Absolument. Oui. Si tu gères, il faut qu'on les encourage, même le staff, même la direction, il faut les soutenir. Absolument. Merci. Merci à Omar Mitsaoudou, la Tabakoua. صح ميرسي. صح العيد. مبروك العيد. صح ان شاء الله الجماعة الكويت العيد تمر واحدة مشيتك وقيلنا صح ميرسي. ميرسي يا عمر. ميرسي. سلامة. نعم. دونك كسلم يا عمر يبدا والس انورونجسترمون خدمت زقلي شرماس تمديت لكن يتساول لو يدي يساولن ولينا كان زمر ما تساولم دوك زال كنا اورونجستري كون يدن ساعه بوندون ليميسيون باش ويد يزمرن الراطين كاين وزمرنا داوينا والاكاونت ديريكت باسكو تسويعين تقون ودي يساولن تسوتو دي تطفاره دونك تزمرم هذا تسيولم دوك زال يتسعد ساون زمر ما غادي تسيولم نتا تساوي ليدنا اكون نورونجستري غاديني مدا شو يتبغى ما تيديني ومن بعد تيد نساعدي اون ديريكت ليميسيون هكايا دونك شويه كان في النمرو 0772 13 88 88 تساول الفايبر تساول الموبيل الفايبر وتخلص مرة ماس موبيل تخلصهم فوالا الواد يساوي النظام عزول لا كونيكسيون طبعا عزول حميد سي موريال. حميد دي مورال لا سلامك يا حميد صباح الله يسلمك. حميد حميد صباح ياكلي صباح الحمد لله. وسمح سي سرر به هنا التلفزيون غندا دي ساعه دايو الناس سمح سي ساعه الديريكتور ذاكينيا مويش تصرج وغتصل دي هنا لا ريبونس لنا ومن بعد فوالا صبروا هنا فوالا ماشي كان يمك فوالا ياك صباح الو سلبيت سبا تفصيت لي الخريف كسار. انا لا تفصيت لي الخريف كسار. هاك صارت ذاك شيخ سافوكات بصحتك. والله كلا صحار ضباغ شاسي اللي كنت شغال الخريف. وي يا الناس سيارة نيغوسيا شي طوح ناك سيارة نيغوسيا وين تيزنو زويا 60,000 الكيلو سيا كان كشيطوع وقد غادي يزهف ديني غاكو زنو زويغارا كنا غاينات ظني اساو داويد في ظل وخلاص مش هذا يروح انت فوالا لا والله كعشاسلينك ما نتشنخش والله ولا شحال يكون تروح حضر لكندا تروحوا مي لا بيريود الخريف تروحوا غالا وي ناس دوماج وما تنزل عليه الصباح هذيك صوتي بخصيصين هذيك صوتي بخصيصين في نقول الصباح الصبحيت ديما وقفنا ديالي شي طاح يطيح اسو حضر خلاهم ما تساعدين قليل لا خريف لا يا رغي كنت بسكي وي الغور والنغمه ياك بلا يا رغي بسكي يرغي السوق إذا 60,000 كيلو دونك لا ساتسي ولا باسكو ولا غتي الخمر الصباحيه كاين اللي بيسال الخمر الصباحيه وي
دونك وزغا شفت السوجي بون السوجي زين فوالا نتكومونتي لا فيكتوار تاع مشطوح تقضي و امي كانت لي لا رونكونتر لو روتور دي لو سودان ولا غير الماتش وي ولا لي زاكسيون شادو تشما وي لا كي بون شادني نعرف كنتي اكيد 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 ما تولي ظنا فوسطرا بالغالبين غاتعطي دي بيوتي في لا واش غنسبير دي خاطو ولا راتين دي فاس ا فاس سي فلاغرون مي تورا هكا ils ont pas profité لو كان بروفيتو لازم نعاوني فيكتوار سيري بيان سور بيان سور لا راك يون استقصات بون اوسي دونجستري على كل حال الناس اللي تولي لا فيكتوار كان 1-0 il était tellement il était tellement يفشل وين استقصى كنيا واستعجب على الريزولتا 1-0 ينت 1-0 يا كينيا ينت ذاتي كي دنو باش نروح السودان غيدير منين فهمت ماي لا سي كو البروبليم ميم لو بوين فور نتاع لاني باسي لا ديفونس توالي نخدم لي زيرور فريمون وي هوزمون تكون على البيت وخلاص يوغالو كلي صافي دير لي طونتان دو ريفير كلشي زيرو انا كلي خدمك وي ابسوليومون وي شادني espérons que ça va y aller. Mais là, c'est le début, c'est le stress. Mais voilà des joueurs face à face. Il suffit juste de pousser le ballon ou lâche. Oui. Il suffit de l'appeler. Espérer. L'équipe l'année passée, les 11 jours, quand même, il y a un fond de jeu. Il y a eu un fond de jeu quand même. Il y a un bon milieu de terrain. Oui. Mais là, tu vois, les attaquants, خدمنا كي نسناو هذه لا ديفونس. Oui. Absolument. Mais c'est malheureux شادني. هذه في قلب الصلاح. شوف كان لابرونتيساج فوالا. بالك في كل ماتش كاين الشامبيونا كونتر النهدوك بيسكرا صافا يطرا لوكازيون هذا خدم لي زوتوماتيزم العالي وهذا رحنا من بعد السودان هذا ربحنا فوالا نخرج شويه ديال لا فينيسيون ونسعى absolument peut-être avec la venue de Raya peut-être la récupération il va donner un plus avec son expérience absolument parce que il y a quand même un vide des milieux. Il y a même l'attaquant pour le moral, la victoire c'est bon, mais il n'y a pas un jeu suisse à se faire. Parce qu'à Soudan, ils vont résister à ça. Absolument. Espérons qu'ils vont se ressaisir. La Coupe d'Afrique, la Coupe d'Afrique. On a un match, on peut se faire éliminer. L'Africain est bon. Pour le championnat algérien, c'est suffisant de jouer avec ça. Oui. C'est-à-dire si l'Algérie venait à être éliminée contre le Marikh Hakini, c'est vraiment ذكي تيجيوزو يخسرن ماشي السودان هكا ما خسرن دي السودان الا كنفهم بلي ذاك خسرن ماشي السودان باسكو ذاك لقى طاش لي بوت لي زوكازيون دو بوت لقى انت ils ont créé quand même des occasions ils ont créé mais et la finition c'est ولاش la conclusion ولاش كاين بالغربي ولا كان يتكلم لا شونس اخر بور ان جون مقارنه انا رايي pourtant vélo de Gouinat mais quand tu vois
son âge et tout, des occasions, des guerres, ouais. c'est la même chose. Donc, Makina d'avoir un joueur d'expérience, un joueur d'expérience, c'est ça. Et pourtant والناس بالغربي والناس مسقارن يشكر يسيد لونترينور فيلو دينا كي صافا يعجبي يلعب نورمال. Il y a des joueurs, les entraînements ils sont bons, mais oui. Oui. Allô, صراحة أني لا كوني. Oui, excellent. ناك يعني صراحة لا كونيكسيون. بصح. Allô. C'est bien, je ne sais pas. خلاص تروح تسوين تروح زي فوالا. إن شاء الله. إن شاء الله. Il y aura les autres matins, dire quelque chose sur ça, les booster. Oui, Inch'Allah. Mais ça va donner un autre visage, on va attendre oui. peut-être un plus, ça va faire du bien. Absolument. Merci Hamid, merci. يعطيك الصحة. مبروك العيد. على بروفين إن شاء الله. Au plaisir. هيا بقى على خير. Merci bien. Allez, بقى على خير. بسلامة. بسلامة. دونك أصوات غرون سوالي ودي السوالان. أيوا ودي السوي. ألو. الو يا زلمه انا خير لا السلامة عم تسير الصباح. صباح أنواع مولود وقيلة. نو جمالي باري غلطات تسوى يعني ما هو اللي غير الناس لي بروفيل دونك غلطة. فوالا صباح جمال. صباح أما إيش غاديني غصة؟ شارديني صار دو فوا زعما صدقت لك كاع صار دو فوا مومون دوني يا كالك طون هكا وفي الريتمون كاين شويه كانوا يعجب الريتم فينالمون سنوقع وتقارب غير مليح على الميكرو باسكو ماشي يختصر الصوت تسويع هو قربت ستادي ما قرب وكويا يساعدني فيها كني سيتو اهدر معليش هكا في الماتش اللي قبل لي سانسيرمون صا اكن ديك الكومبيتيسيون سانسيرمون الا ريزون فوالا هو يفد هو يمكن نسبيا بصح فوالا نهضرك يقلق من ريكروتمون ولا دي شامبيون يوها الحال ولا الشرط ولا قرد يصرح يزتشير ولا قرد فوالا يا بوكو دو شوز ا فيغ افون ريونغاجي لا كوب دافريك. Oui. Apparemment, des commentaires extraordinaires, voilà maintenant, on est au point. Devant le Maroc, sincèrement, ça. Bon, c'est pas la question qu'on va battre exploit, mais il y a quand même quelqu'un qui fait maintenant. هو ده الرجل الطبيعي. هو ده الرجل الطبيعي. D'ailleurs, ça كان يندي على الاسم المولودية. C'est l'équipe اللي لابس بهم في الحاجة الريكروتمون في الحاجة مثلا غارسون هذيك جيسكا بيكون ايكيب كاكيا لكن خاصك اللي خاطي منا سان فو ان بو اما نبغي نلعب لا ليغ دي شامبيون اما نبغي فريمون ما جيسكا كان قال سيدنا الرونات ماشي كاكيا نو وقال سكلي فلان سنت فورماسيون قالت تدرب وهذه قيمة أكثر خمسة خمدي اللي كثرتي الدوغان بعد سنت فورماسيون هذا وتعترف في لسك لوجيكمون روحوا داو تيكون جوار مثلا آخر الماينات مولاش شردي فوالا
ماشي ثورة قرا مري ماركي وكا مرا كاكا مرا كاكا وي ورا لي بطاريت المريخ لا وي فرو غادي دير اش طاريت المريخ بليس المريخ ريتي دون ان مومون كي تكني ثورة شي مري يلعب ديالك فاش شي حاجه كتلعب امي تصفى داك يتساجيس كون بعد تغير في سي مير صافي صافي voilà il faut il y a rien hein. De toute façon faut pas espérer la qualification la qualification في منا تظهر كما شات oui صافي sur le podium هذا le podium ويصل voilà c'est possible absolument absolument il y a quoi là زعفنا في البريزيدون لكن زعفنا في البريزيدون يعدنا obligé de زعفنا فلوس voilà tu es le président de la GSK ريتي voilà ريتي لكن لا ماشي الحضور كان غتصرف جورنال يبروخري هي غاس فورماسيون ولا قالوا عندي دير غير لي سي فورفيت سي سونتر دو فورماسيون سونتر فورماسيون تيتسدر لك سي انترن قبل ما شاف ديال ليكيب سي سوا بيرسون فورماسيون خدمته باراليل ابسوليوم ولا لي ربيني لا سكرينيد سي انترن مي خدمه شاد فين جهاز شاد هو اللي تيتر شاد سيدي parmi les qui خدمت كل زيكيب مثلا ليسبيرونس مثلا هو كتسنى اهلي فوالا انو انت مسخلي سنت دون في جوار وسي انت لا بالون وي après voilà qui va suivre sinon la qualification c'est pas la fin de d'espérer rien ah oui c'est pas la fin d'espérer la qualification déjà avec 2-0 de bien Idrous oui السن المريخ السن الاستاديوم ديال العباد avec des grandes équipes باش طرح حسن ساكن فينا avec déjà de bien اذا يمكن اما راني ديمين زايد تماركي دو بيت المريخ يبقى تولي اليوم قرنس رابح يخدم دو رياكسيون دي هنا الى التوب شات هناك سي كوا سيت مونتاليتي دو ديفيتيست جو سوي écœuré non c'est ça هذا تشوفين سياجو وي كنا دايما نتوالى بيان سور ني بوتيتر بغانا لاميكا د فميتر صغار il y a une réalité oui des fois c'est réaliste oui c'est la GSK c'est pas la GSK parce qu'il a déroulé quoi il fait face à Ismaili il y a l'équipe de Jadek numéro حتى ماتش GSK des années 90 تسوي GSK سكوا ساكن عايرين les faibles les faibles voilà oui في دان زيرو سانتيرمو ديال حماس كي تصاني جوار حرسن دايق فوالا هاد حرسن جوسكا كون oui وي جوسكا كون حرسني الميطان مينوت شحال اليوم بعد oui non sinon je comprends pas on souhaite un changement on a soutenu le nouveau qui est arrivé de Trajeska une soutenu top القرص avec les paroles دار ينخدم هكا finalement c'est la même chose يا ربي عطيني غاول يا ربي عطيني غاول سام كونت كان خاطر جوسكا خاطر واحد الميوزي اكثر الميوزي والله نسقيمو مال هذا ولا شكون غاتيخدم واش وين داير الجهاز كنزي نو جوسكا صافي دير الصوح بس ليستواريس فوالا زيك جوسكا سي ليستوار قيمه كان ولا دير واحد تصدق كان زيك نو تورا زيك تورا يسد في غينات ودي روح صاحبي ما يقدر يخدم مكان ويبغى شحال يعدل ويبغى اسرع اخر كان ويبغى السونت فورماسيون وصلاتي غنودي في اللاين هذاك ولا شنو غادي يروح تسيس داوي السودان ينطلق الحل ام ليسبيرونس دو تونس ام صايب فينا كنت لا ابري غادي يخدم السونت فورماسيون سي او باراليل وقالوا فاتي تقدر صافي طلب الولنا سونت فورماسيون يفو اتوند هو كيقرر يفوت 3 4 باش هو لا ليغ دي شامبيون وهذا كيقرر في كثار ديال الوقت باه تروح كنديروها كل شحال كيا جوست كتساوي ليك 3 كونسيكوتيف لا تساوي تصرفنا تكثر يقد في الوقت
هكا فوالا الزول الخريط الزود تين خوينا تشهر الخريط قيمي راس هادي وجد الخريط هادي تنميرتي سمح لي انا اول روح نودا شوف هذا الدنا الصيف نصرف اللي ليكيب سامبل هكا لا بليبار لي زيكيب الجزائر يبقى صرار الى ديسيد افيك سون ايكيبيتو هذا الصيف ان كروند ايكيب شنو ردينا راه كل جوار الشامبيون الجيريان خرج من ايكيب هذا في لا ليغ دي شامبيون اللي كونتار هذا زبان داي وي لو سماك روبرت كيما قلت سي باراي لا كيفاش ميتي تاع الليغ يخدم تاكل لونسيان كي قرا رجعوا 4 سنين 5 سنين انا هذاك راه كنت وي تنمير ميرسي بوكو ميرسي سولادي ميدي كضيدنا لو إذا يتراجعون هذا السيولان تنميرتي ميرسي يبقى على خير صح على يديك يبقى على خير voilà donc allô oui la سلامة oui la سلامة الو وي لا سلامة اكيد سلة صباح والله صباح الحمد لله ايش صباح لا سلامك عبد الحق ياه عبد الحق صباح يهني ربي كشيني صباح والله صباح الحمد لله فوالا امك عبد الحق دي باري ياه عبد الحق دي باري لا سلامك داكور صباح افضل انا الحمون شويه اكس غروين ما غاديش يمكن التصمود ماذا بينا نا عبد الحق وتسلطنا الو عبد الحق هو سنيكي صديق اللي وقال ويا زكني الخريط في تخصيصي ولا شيخ انت ما دار نذكر وماذا بيا الو بصحتكم والله تري بيان انتم ما تسماضين ما تسماضين تري بيان يا بيان سور تقرا شي طاح بالفريجيدير هكاكيا هاد سميضون الا قال سميضون تطاس تنتشل غايه كارونتي تحس مانيك سدا وتنقلت السلو الدور طار واخيلا ان شاء الله مو قادر ادنوا في الماتش الناجي اسكا pour moi روح هذا il y avait beaucoup d'espace, vraiment beaucoup d'espace, il y avait beaucoup de précipitations dans l'ensemble du match, il y avait de la place pour marquer au moins deux même trois même mais beaucoup de précipitations avec la chaleur, peut-être la fatigue de début de match officiel comme compétition dans la Ligue des champions africaine. Ça veut dire dans leurs jambes, ils n'ont pas assez des matchs. Absolument. Oui. Et en plus, j'aurais aimé de voir le public comme j'ai vu quelques vidéos. Vraiment, ils étaient présents, ils mettent comme un douzième homme, et ça veut dire de supporter jusqu'à le début, jusqu'à la fin, quoi. C'est mettre un peu la pression. Oui. Voilà. Absolument. Allô? Oui, c'est là. كمل اوليك ما لك راه دار نوط. Je sais pas maintenant, le retour soit des Soudan Durman oui, des Durman. Le retour, peut-être ils vont le délocaliser en Égypte. Est-ce que c'est vrai? Ah ouais, c'est Durman. Jusqu'à preuve du contraire, c'est Durman et Soudan. Lina la laven. Durman, il faut mettre la muraille du Chine. Oui, une bonne défense. Ah oui, il faut bien s'armer parce que au Soudan, ça rigole pas. C'est vrai.
rigole pas parce que la chaleur, sans compter la pression du pic, sans compter l'aspect arbitrage, sans compter l'aspect au niveau. Absolument. Allô? Au niveau aussi, au niveau aussi de l'environnement, ça dépend des conditions, comment ils vont être reçus. Oui. Comment ils vont être reçus, c'est ça. Hein, en plus, quand ils vont voyager comme ça, c'est des jeunes. Il y a des jeunes, il y a des joueurs qui n'ont pas connu même pas les compétitions africaines. Oui. Il faut l'aspect psychologique, il doit être vraiment prêt. Il doit être préparé bien comme il faut. S'il peut faire quelque chose, on espère. Ah bah, on espère qu'il fasse quelque chose. Voilà. تنمرتك ميرسي متسولض ميرسي بوكو هذيك النظام هذيك النظام هذا واحد هيا بالسلامة واحد بورتوا بيان راس النظام سلم فلاسن وين تسولني كل سلم فلاسن مرحبا تسلميك داكور هيا او بليزير هيا او بليزير صح ميرسي نسيول بصباح يسول غيد الو 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 مساء الخير. امس الخير امس الخير صباح الحمد لله. رزقي في الجزائر. رزقي ديال الجزائر لا سامك رزقي صباح الله يرزقك صباح الحمد لله. الحمد لله. والسنه كيحمى الحال يحمى ماشي كثيره والله يالنا لوميديتي سينو الحمو كان سيبورتابل من الميديتي سي انسيبورتابل تكمل العجب ابسوليومون الميديتي تكمل الطاس فوالا وذينا زوجهم كيف يحمى الحال وين نقول تورا نسعى الميديتي افيك البراج كنت كساب دائما تسيلي الميديتي تورا Oui. Voilà, c'est pour intervenir au sujet du match. Donc, le match la Coupe d'Afrique. Donc, moi, je suis plutôt optimiste, contrairement à quelques-uns. Il n'y a rien à attendre du match retour et puis moi, je ne vois pas de chance. Le match, on n'a pas vu le même match. La première mi-temps, on les a dominés. Mais même si c'est pas entraîné. La première mi-temps, on les a dominés. Absolument. Canada. Oui. Bon. Maintenant, il faut savoir est-ce que c'est une tactique de l'entraîneur de Soudanais, parce qu'ils se sont mis derrière pour fatiguer la JSK, ou alors les jeunes équipes de la JSK étaient plus entreprenantes. La tactique nationale, même temps, on va rester derrière. Et deuxième mi-temps, effectivement, ils ont fait peur. Ils ont bien joué. L'équipe adverse. Canada. Ils ont eu des occasions nettes. Oui. Ils ont joué avec des contres, etc. Donc, d'abord, ce n'est pas une mauvaise équipe, ce n'est pas une équipe quelconque. C'est une très bonne équipe. Il y a sa place en Afrique, dans l'Afrique, dans la Coupe d'Afrique. Maintenant, s'agissant de la JSK, c'est le premier match. Il y a beaucoup de joueurs qui sont nouveaux. Il faut encore de la cohésion. Il manque un peu de cohésion. Mais ils ont fait les efforts nécessaires. Il y a un mauvais match. Il y a eu des buts ratés de part et d'autre, d'ailleurs. Ils ont raté des buts. C'est ça le football. Moi, je ne vois pas pourquoi en Soudan perdant. Les contre, on peut faire la même chose là-bas. Pourquoi faire d'abord? Mais pourquoi tu on n'a qu'à déclarer forfait. La GS4 déclare forfait. On n'a jamais déclaré forfait. Absolument.
النهار jouer le match, il reste encore 90 minutes, il y a 1-0, خير من 2-1 parce que 2-1 avec marqué un but, ils sont qualifiés. Sur 1-0, on a marqué un but, on est machine. Mais il y a goal, qui a marqué un but qui s'est rouvé là. Donc c'est un score, c'est un bon score. Évidemment, on aurait aimé 2, 3, 4-0, c'est mieux. Mais là, on est jusqu'à présent, jusqu'à aujourd'hui, on est qualifié. Absolument. Ils n'ont qu'à préparer, l'entraîneur n'a qu'à préparer une stratégie. C'est une expérience, il reste une manche, il faut la jouer. Absolument. Dire باللي واحد يولي يقرا centre de formation دير centre de formation c'est ça c'est mon opinion على كل حاجه pas dedans mais ils parlent de ce qu'ils veulent, ils parlent de l'équipe, ils parlent de ce qu'ils ont réalisé, ils ont droit, ils ont raison de parler de ce qu'ils sont en train de réaliser. Absolument. C'est tout à leur honneur. إذا كل شيء إن شاء الله ياكل تروح فايت ليكيب أكيد فلا سنة les petits détails qui sont d'accord. Non, les gens sont en train de faire du bon travail. Khasmaïla, on est éliminé parce que c'est une bonne équipe. C'est un tirage au sort. On est tombé sur l'une des meilleures équipes d'Afrique. Absolument. Oui. C'est un tirage au sort qui n'a pas été favorable à la GSK. On aurait aimé rencontrer cette équipe. Peut-être dans les poules, dans le quart de finale, l'équipe peut être déjà rodée. Absolument. Être pessimiste comme ça, je ne sais pas, je suis là, ils sont pessimistes. Mais les supporters, il vaut mieux même mais sinon il change de club. Un supporter, il est là pour aider son équipe, ne serait-ce que moralement. Voilà, c'est tout ce que j'allais dire. Merci, merci, voilà. Au plaisir. أعطيك النظام ما يبغى ربي. إن شاء الله. Au plaisir. أي بسامة. إلا ربح يسيول أنا عاد نسيول ذنوب كل يوم بريد كينيو ما تجاوب فوالا ربح شدير ربح أكيد ولا غادي هنا في شدينا وخلا يروح هذا يطص هاي ربح ما تجاوبت نعم واش نجوي تسيولن فوالا هذا ندي تجاوب على بس دوماج فوالا كصباح السيدة غادي يسيولو تصور الو الزول لا سما ربح ياك ربح لا سمك لا سمك ديروا فوالا أمشي لي ضرب صبا مشيت أبو حمد؟ نعم أمشي لي ما صبا Ça va très bien, Mohamed, comme d'habitude, ça va très bien. Très bien. Bon, je voulais intervenir à quelqu'un parce que. Oui. Il y a 10 minutes, un quart d'heure. Après, on a qu'une Chine, j'ai acheté la casse de le musée. سامحيني pour moi كيني personnellement sur le client Eichmann qui n'est pas qui c'est une insulte. C'est une insulte. C'est une insulte parce que quand elle dit GS 4 ça musée, alors كنت قبل راه تنشاكي شتي كنا s'amuser mais GS كنت نتسرى s'amuser parce que la GSK c'est pas seulement un club de football donc c'est une identité, c'est un combat. Absolument. C'est plus qu'un club de football parce que des gens GS qui تنتسرى s'amuser. C'est juste une parenthèse. Alors, parce que je sais que toute cette polémique sera par rapport au match d'Irlande, on a 1-0 contre l'équipe du Merih du Soudan. L'équipe Merih du Soudan, c'est une équipe qui joue régulièrement les Coupes d'Afrique. S'ils ne sont pas champions, ils sont vice-champions. Et le Merih, c'est deux équipes. C'est le Hilal, c'est le Merih. Les autres, c'est juste des figurants. Une fois par hasard à gagner. Une équipe à Taoui championnat, mais c'est très rare. Sinon, ça se joue entre le Merih et le Hilal du Soudan. Donc, c'est une équipe qui est assez expérimentée. On a affronté une équipe qui est assez expérimentée. GSK, c'est une équipe qui est jeune, qui est absente de la scène africaine depuis
enfin, de la Ligue des Champions depuis 2010, même s'il lève la Coupe d'Afrique, c'était en 80, en 2015, en 2016, Karouf qui était entraîneur d'ailleurs, la Coupe de la CAF. Donc, il lève. Oui. Mais peu importe, donc les joueurs, c'est-à-dire les joueurs qui lèvent la Coupe de la CAF en 2016, c'est une nouvelle équipe, c'est une jeune équipe, donc on affronte une équipe qui avait de l'expérience, qui a de l'expérience plutôt. Donc voilà, donc c'est un retour sur la scène africaine. Je pense que dans l'ensemble, ils ont réalisé une bonne première mi-temps. Il y a eu des ratages. On n'arrête pas quelqu'un de tirer sur Belharbi, par exemple. Belharbi, il a raté une vraie bonne occasion. Il a mis face à face, il était aussi complètement. Donc, on a un manque de concentration. La deuxième action, c'était un angle fermé. C'était très difficile. De toute façon, il y avait le gardien, il y avait la défense, le Marir. C'était très difficile parce que c'était sur un angle fermé. Finalement, on peut pas marcher sur la. Même si sur la première action, parce que c'est un excès de, c'est de la précipitation, ça arrive pour tous les grands joueurs. Oui. Surtout quand il y a la pression et couché. Quand tu vois un joueur, un Benzema de l'équipe de France, il fait des ratages incroyables. Oui. Tout ça, c'est dû à la pression et couché, parce qu'il y a la pression de la rue, la pression du public et couché. Oui. Donc, c'est très difficile pour un joueur de football d'avoir une pression supplémentaire, femme d'achou, à la normale, parce que ça reste un humain. Ça reste un humain. Absolument. Donc, voilà, donc, avec ses peurs, avec ses doutes, et femme d'achou. Il n'y a pas de super humain dans le monde haïtien. Donc, attention, c'est une petite précision. Donc, ça m'écoeure un petit peu. Il laisse sur les réseaux sociaux parce que ça m'arrive un petit peu de rentrer pour dénicher un petit peu c'est-à-dire de lire les avis les gens, les supporters et quand tu vois certaines manipulations par certaines personnes, parce qu'il y a des personnes qui ont des intérêts, qui ont des comptes à régler avec d'autres personnes et donc c'est des querelles, c'est des guerres de clans. Donc, et puis voilà, tu as une jeunesse, tu as des jeunes supporters avec la GSK qui sont un mec assez normal. C'est des jeunes, ils sont facilement peut-être manipulables, pas tout le monde, femme d'achou. On peut rien faire, femme d'achou. Et puis, comme Zrad d'achou, sur la mode, bien sûr. Les insultes, le manque de respect, donc sur la mode, ça on ne se gêne pas. C'est malheureux. Il n'y a pas de souci, sans problème. C'est bien dommage. Ça, c'est dû à c'est un problème de société, donc c'est un travail énorme à faire avec c'est l'école, c'est-à-dire c'est l'école algérienne et distingue justement cette génération de gens irrespectueux. Et puis c'est aussi l'avènement des réseaux sociaux. Je pense que les réseaux sociaux, c'est un moyen on donne un droit de parole à quelqu'un, à des gens, on donne un droit de parole à des gens qui ont c'est-à-dire le même droit de parole ils sèment des gens qui ont un prix Nobel, par exemple, les réseaux sociaux. Un prix Nobel peut s'exprimer dans un réseau social. Un simple abruti, par exemple, il se met donc voilà, c'est une parenthèse. Donc c'est bien dommage. Absolument. Est-ce qu'ils ont promis quelque chose? La Ligue des Champions, la direction. Non. Ils n'ont rien promis. Ils ont dit qu'on va essayer d'aller le plus loin possible. Le plus loin possible. Les poules, c'est déjà pas mal. Le plus loin possible. Quand par hasard, le tirage au sort, il s'allie avec le Marir. C'est un gros morceau. C'est un gros morceau. Il y a quelques années, il y a 10, 15 ans, 20 ans, c'est un grand morceau parce que la GSK est habituée à les Coupes d'Afrique. C'est un grand morceau parce qu'on est absent de la scène africaine depuis 2010, complètement absent, femme d'achou. Donc, du coup, pour nous, bien sûr, c'est un grand morceau.
On prend l'exemple en 95, en 95, non, en 96, je ne me rappelle plus. Mais c'est jusqu'à 5-0, c'était Mozambique. Il y avait le stade, il y avait le stade, jusqu'à 5-0, comme d'habitude. C'était Mozambique. Jusqu'à 5-0, ils étaient 3 fois champions d'Afrique dans les années 70. 3 fois de suite champions d'Afrique dans les années 70. Et pourtant, jusqu'à 5-0. Après, on a 2-0, parce qu'il y avait le Moussou Gassmi à faire Marabé, donc on a avec un moral un peu quelqu'un à 0. En plus, rentraîner les derniers temps, les derniers jours avant le match. Donc, mais avec le temps, voilà, donc voilà, dans le Kouни, le Orsini, c'était nos Anglais, bon, on est 5-0, bon, c'est facile, c'est une équipe qui a moyenne, et Dieu que ils étaient 3 fois champions d'Afrique. Ils étaient champions d'Afrique, non, ils ont la Ligue des Champions, le Orsini, enfin l'ancienne version, Femme d'Ajou. Donc c'est comme ça, que la GSK, elle était absente depuis 2010. Pour les équipes africaines, ça reste une équipe moyenne. Parce qu'ils étaient absents. C'est la réalité du terrain qui parle, les femmes d'Achou. Donc, on ne peut pas en vouloir à un club qui était absent pendant des années, qui est en train de se reconstruire, et la Ligue des Champions, c'est impossible. Impossible. Absolument. Tu peux poser la question à n'importe quel technicien, spécialiste, avec une c'est impossible. Un club de football qui était absent pendant des années de compétition continentale, elle déroge à l'équilibre, la Ligue des Champions. Il ne faut même pas rêver. Absolument. Le but, c'est d'aller plus loin. Parce que Nrail, c'est les supporters de GSK, je comprends un petit peu cet engouement et coulish. Nrail, nous a de la scène africaine, la Ligue des Champions. Non, il faut être vraiment dingue. Il faut être dingue. Donc, il faut avoir de la patience. C'est un bonus. Nadara, ce n'est pas la fin du monde. C'est une expérience. Il ne faut pas mettre la pression non plus. Oui, le projet, oui, parce qu'il a promis 50 milliards, mais je ne sais pas, etc. Il a promis 50 milliards, je ne sais pas ce qu'il y a chez Difka, et je suis 50 000 déjà, c'est vrai qu'il y a un petit peu de donc, du coup, donc, voilà, donc, il faut arrêter avec ce genre de polémique qui en a après ça, et il faut encourager, il faut être patient. Avec justement le projet, la direction, avec cette équipe, c'est une jeune équipe, il faut être patient. Donc, quelque chose de solide, ça demande des années pour le construire. Ça demande vraiment du temps. Quand tu construis quelque chose de solide, il te faut du temps. Tu ne peux pas construire quelque chose de solide en un laps de temps avec quelqu'un rapide. C'est impossible. C'est pas possible. C'est automatique. Il faut avoir justement certaines bases. C'est pas une fin du monde, je le vois comme ça. Je le vois comme ça, même si je reste confiant. Je reste très très confiant d'ailleurs au match retour. Parce que le score en 1-0, c'est un score piège. Mais vraiment piège. Et voir un score américain, parce que chez moi, l'équipe adverse estime, ok, elle a marqué un but, elle a marqué un deuxième, mais par contre, il faut que je fasse attention derrière, ou la parade entière. Donc, du coup, c'est un score piège. Donc, je reste très confiant, justement, par rapport au résultat final, qui est, à mon avis, je pense, qu'être qualifié, GSK. Parce que, déjà, de l'ève, 2 matchs de championnat. Donc, il va y avoir des rectificatifs, justement, bien au niveau du jeu écologique, et puis les automatismes aussi. Un petit peu plus de temps de jeu, ça, c'est important. Donc, ce qui va donner plus de force justement à l'équipe, la GSK. Absolument. Donc, Soura, il est vraiment très prématuré avec un avis définitif justement sur le niveau général de l'équipe GSK. Enfin, bon, c'est vraiment, voilà, c'est un début de saison. On ne peut pas se prononcer assez sur donc, il faut attendre 3, 4, 5 jours. Parce qu'il y a vraiment une idée précise, justement, fait effectif. Donc, pour l'instant, c'est le premier match, on peut pas leur en vouloir. Absolument. Bon, le match d'Irly, je savais, de toute façon, la deuxième mi-temps, je savais qu'elle allait être très difficile. Parce que c'est un début de saison. En plus de ça, tu joues avec un gros morceau qui a de l'expérience. Une équipe qui a plus d'expérience que toi, même si techniquement,
forte, mais l'expérience, elle prend le dessus. C'est tout à fait logique. C'est toujours ça. L'expérience, elle prend le dessus. Comme l'équipe Jumbo Jet JSK, les années 80, techniquement, ce n'était pas la meilleure équipe du Zaïre. Techniquement, pardon, ce n'était pas la meilleure équipe. Mais il y avait cette expérience, il y avait cette cohésion. C'est des joueurs qui viennent ensemble depuis des années, donc si tu veux, donc, les automatismes, l'un et collège, donc c'était plus facile. Donc, il faut être patient. Le JSK, on ne faut pas qu'on tombe justement dans ce jeu, il y a les perturbateurs qui viennent dans le stade. Donc, il ne faut pas qu'on tombe dans ce jeu-là. Et puis voilà. Et puis, il faut être patient. Donc, je pense que le staff, c'est un match international, c'est un projet qui va aboutir, qui va réussir. Inch'Allah. C'est le nouveau stade de Koulchia. Donc, voilà. Merci. Quelqu'un de l'Méapol, il faut être lucide justement dans ce genre de choses. Absolument. Donc, surtout les joueurs, il faut vraiment. Qu'est-ce qui fait un grand club à Damohan? La force d'un grand club, qu'est-ce qu'il fait? C'est la sérénité, c'est la sérénité au niveau de la direction, au niveau de la stabilité, au niveau des supporters, c'est cette sérénité. Mais il y a un ingrédient, mais il y a un ingrédient, c'est-à-dire technique, joueur et supporters et tout, environnement et tout. Mais il faut un ingrédient. L'équipe ne va pas réussir. Donc, il faut justement faire en sorte qu'il y ait la sérénité qui est du club pour lui permettre justement d'aller de l'avant. Absolument. Parce que je pense que même Jeff Nafkhadman, même si il y a quelqu'un qui fait de l'enna, qui m'a quitté le travail. أنا مستعجل كشني نتزوج وكشني نتايا كشني بزبزرة كشني نعلم كشني تيانيا كشني الجزائر كشني بورمرداس كشني لارا ولا شر فكل الناس توصل كوتي فهمت شو القبائل كاين لا نحملها جياسكا نضرب بسدو انوالي جياسكا كي كان على بريمير مارش فهمت شو دون سو كلا شنو نخدم نسملا كيف لنا نسملا pour un seul but c'est de hisser justement le club à qui la JSK au devant de la scène africaine, nationale d'abord, après la scène africaine. Donc, il y a des gens qui vont en dîner, les مكياس اللي قبل مكملان يتزايرين مكملان يمسلمن وزني لاندي مسلمن ونير لنا رادي مسلمن سني اللي جازنو aussi donc تنمرتي شاد محمد ميرسي بوكو هذا مكياس ارتيش كيني قاب صح ارتوفات ان شاء الله ارتوفات صح هيا بقى على خير ربح دونك غادي يساولوا نديروا ايوا الو العسلامة الزول العسلامة من ودي السوالن علي السي نورماندي علي السي نورماندي دائما راك تفيريفي لي بابيي اسكاهم اللي سوا المساكين إليه ونغورنا الناس يحكوا يا غيدي ثدرت كي رحمة ربي على كل حال حملات مليح دلع وشر السوضة الرحمة يحمل هذا دي قصار يحمل هذا قصار ماشي دي قصار يتكسر هذا ناتورالمون mais il interprète, il fait l'interprétation en kabyle دوين يتولي سترومي تيما يروح لمارسي دونك إناك دوضا كان ردينا الله دوان يديني تينا يدي يستقبل الله دوان يرنيه السنين لا سلامك سيدي موح سيدي موح لا الناس اخويا هذا الصح راه كذا سيدي موح هذا الصح الو كاك تفيريفي لي بابي لا سلامك دونك سيدي عليا ميرسي كامل لا سلامك صافا صافا الحمد لله الدنيا على فونس صح العيد نوني مرة ان شاء الله العيد نوني ودي سبلانة كويزيرين مزيان كومندا ويشي العيد مربوح ان شاء الله كشك تواشولتي كويزينا فوالا صحيح القبيله الناضي يعني لا نورماندي
فوالا إلا نور الدين إلا وياه عندما لا نكون مع ذا هما الدنيا فوالا. إيه ولا الماتش يظل اليوم ولا عن وين الماتش فرانشمون جايين ثورة جايين لاطاك لافون سونتر يخص فرانشمون خص لا توش ندوما اكيد لنا اكيد القرايه كاعده خص لا توش ندوم باسكو شو خص لا توش ندوما يكادن بالغربي يسلافي سان جوكر يسلافي دوزيام ميطون يشوف سان جوكر فوالا اللي ندير بالغربي هذه ماركي دو بيت ان بيت مي البروشان ماتش تجي رومبلاسون هذيك شوم كوم رومبلاسون توجور من ليبوك بلجيكا اسمه بلجيكا à l'époque يكتب دو رومبلاسون سان جوكر يتبع لندي جوار سيدي جوكر يتبع هذيك شويه خام مون دوزيام ميتون يتبع هذه ماركي دو بيت ان بيت ولا تلعب تجيلها فوالا ولا يلعب طول الماتش فوالا ولا يلعب طول الماتش كي فاكر ولا غادي الا قالت يلعب تجيلها الا قالت يلعب سان جوكر الا قالت يلعب دوزيام ميتون فاكر ولا مره ديال الماتش كيغلي لا فونسونط يخص عطاس باسكو ولاش لي فينيسيون لعبن يعني لعبن الماتش لها ملي تيرا لا ديفونس شبار بيخش يطوح يا دي زيرور طا دي زيرور الا قايت لا روتور مي اوفن محسوبك من الليل الى قاد يوان ديفونس l'Africaine. Franchement, parce que voilà le match, il y a beaucoup d'erreurs. Parce que les erreurs, c'est des buts. Parce que les n'a pas même des actions. Processus des buts. aujourd'hui نتوقع خذ من المريخ ني لاعب بور ماتش نول خذ من الوقت تاع نا كاتاكسيون قرب يدي لا يسوي وي ولا جوس تيزبوا عليه خميناتيو كنيا يبغى خما طالونات نوزار اش يبغى خمينا راكب يدي لا يسوي heureusement mon gardien اللي سكراطس الجارديان فرانشمون افون لا وري غير غورس مي خنا بون ماتش يغلي الجارديان دوزيام جارديان absolument وي خنا بون ماتش لا يرد محسوبيك واحد يرد واحد سيني بيت يعني هذين دي سوي وي absolument باسكو شغل ديال لا تشن دوما شغل توجور دوما باسكو اختار سي ان بروميي ماتش بالك كان دوزيام ماتش لونترينور يولي عطاس الحوايج هذه سي ليكيب هذه سي لي جواريس يكون دوما بالغربو تيسلها فعلا فرونشمون تيسلها فعلا خاص يتبارك لي بيتها هذه توجور سان جوكر absolument الى سميتها ميليتيرا مع عرصابه ميليتيرا ولا محسوبيك زومبيان اعدادي سان برومي ماتش بعد يعني الشامبيون صافا مارشي يزبل الحال انتم سميتها وين يروح لليسمع ولات بن خليفه بن خليفه وي مي لاطاك توجور لافونسون يعني وين انت كاميرون لا في انترد تتبع ماتش يعني يخمين اكسيون فرانشمون نورمالمون سي بيت يكون الى لافونسون ترى ان شاسور دي بيت فينا الى سي بيت فوالا بغيت كاسي بالغربي يوتيت سي une équipe qui est ça franchement pour les retours il faut pas محسوبك اساسي ما تصدص parce que les contre-attaques صار يخدم les contre-attaques
يعني كنت يكون سير جوي بالك انا ربحت 2-3 بيتا زيرو. absolument. خطر ليكيب ني روماركات خدمنا التصيزو لي كونتر. absolument. دونك ابري الستاد النسائي نطاس كان مون الستاد برا مليح يساري مليح. تفنى بالو هذه بيت لا جيسكا. absolument. فوالا تسميه محسوبي كتيري قليا انا طون ديفونسور يقلق محسوبي يكسع ليكسبيريونس مليح مليح. الله في كان بوركينا بيني وفانا ديالي قليا الشغل كل فيستو ديال ديفونسور ني. وي ان شاء الله نعدي الماتش كيني نعدي نربح لينا وما باسكو خطر يكون الا وين بالك نجير الماتش ديالنا وما بارا ماتش ولا ما كيخدم زي كيفاش جيسكا. absolument. شاد زيك من 2000 لا جينيراسيون ديري واش زابور ولا ثواني محشرف حناشيه الى براتي جوار الموب عكريش باش فيها عكريش الى براتي بور تيتيليزي توجور بور لو ريتور ديالنا يتبع برا استخدمت 3 سنترال توند دي ماتش لو سي بور سا لي زاني لي 2000 لي مرات بور لي كوب دافريك. إلا قام ديفونسور بسميتو انا بون غاباري ليكسبيريونس إلا قال لي جاد إلا قال لي فور ماشي سان جون دو 22 زون 23 زون بون سي ان بون جوار تيزيب عليه. بور لي ماتش كيني مع لي ماتش لافريك يفو ماتش ديك يفو ان جوار ديكسبيريونس. وي و il faut pas les talons surtout la défense. Il a pas يستخدم les talons دنيا كمرة وي فبالو كي دار دوكاي كالزات سيتو. ميرسي كاع عليك. صحيح تاع ميموح داود ان شاء الله بلا هذاك يربح ان شاء الله الجزائريين كامل ان شاء الله تموت تقاعد ان شاء الله. وصغار شحال تقريبا فغاد ولا الماتش استيار بما كدو فيها راك ساكيليا ولا ما طريق ولا ما رياض داني وتبريباري ليميسيون دونك جيتي اوبليجي دو كونسونطري هذا شرد داني ليميسيون كاينين دونك خزر غالا فوالا. داكور اوكي صح. هيا او بليزير. تنمير كسلامي وظافرك وضمرت القبائل صح على هذا. ميرسي صح على ونواد كون ودينا واذا كويلاني الغربه لا تمر واحد في اللون شويه نون فوالا. نتمنى ان شاء الله هذا الدوغال ما تقعد تمورتنا تعيش من تمورت نون اقرر نون يوليا تنميرت علي فوالا بليزير تنمير صحيح. يا بسلامه علي دي سولني لا نورماندي مراد. الو وي مانسا ثاني فرد مراد بون جاريت كذا تفا هاك جاهضر. الو فرد مراد نكذا وخراك شاك جامي كرد برا خروجي كنتيج من روتي هبطتي بخشاشين هبط ذكراني ولا وي يا صبا صافا الحمد لله بك شي نجمه صافا والله صافا الحمد لله كني فغار يا دي بخشاشين دبا صافا حلال صدمة كوني داكوي ثا هكا نعم والله وكنت سوري فلا اسكوني داوي غافريون داوي غافريون هذا كدواني مفريون تنقلين. نعم فوالا كوني تسمي كثير ثمور كنت صرا جوع مراد. هي ما نسيت هكا تسدول فوضى صح لا غروم غيتساوينا كواش الضروات وين كيسرو ذا حدا السنين والله ما نسى كاين استخوفيني طلق كاع والله ما تلاقيني ما تدينا صح هادي فكر بن صلاح ياك صافا بارصا
بس ما نسيت شوف عشان دونك في الماشين قال لي فوالا هذا يرحم ربي تاع بوط كلشي شنو يدير يسولن شي واقيلا هذا يرحم ربي تاع بوط يديروا لنا يهضر فقط يطلقات وي لا ريزومي تو وي فوالا لا بيجي رحم 10 سنين كي وتجرى هذيك ونترجونا كاس نهضر ماين فوالا فوالا زريف وليش ايش درنو انا درنو كريتيك تلوفا فوالا الى ريزومي يرحم ربي تاع بوت كيلو نجمه ان شاء الله فوالا يمسلي قفايليت يمسلي ستروميت فوالا المعنى لكن ماشي دو السينما نسيت ان الرجال ان ركز ناقي اذن اولا وي فوالا خسر سكن لوجيسكا نغتربح مي il va pas aller loin ما نسيت l'espérance du Tunis هناك عارف خن زريضه مراد زريضه مكيخضرون كوني قبيل اون جينيرال لي زالجيريان ناتو اون جينيرال اسميتو يروح شريف من لا كرا بون يروح افيك ان بروجي اتسيتيرا نعم حسب انت امزورو استادير ديال كلشي تيفرو وكلشي يوتسوات اون كليك كلشي ديوغال مزيك كان اون اون اني كلشي ديوغال انت ماشي كني يفو دو طون يفو دي زيتاب عندهم من تساعد ليكيب ينس خدمن دي سيين تاكين سيين لا كارت دوما تنجح تلحق تلاقى تين فيلود اشوف في تي بوينس فهمن نانك باسكو ساعه لا ليغ دي شامبيون تنلعب دونك اون فو باسي ا اون اوتر ايتاب تورا إلين اون لور ا في كونفيونس وهذا سكواساكيت النج اون لور في كونفيونس نزروان دار السيول ومن بعد الزاد ما إلا ينياريا سي ليشيك توتال أين تقول دينا بيان سور يفون ديباتر سورتو ما إلا ليكيب لو كلوب لا جي اس كا اون جينيرال ما إلا ليكيب elle venait à être menacée de relégation أكم ما كانت لا سليين ديال فوالا وما نسى وي ما نسى داك ما ثم فوسيك فوسيو ثم روست شي ماس الزود يمكن تفك اين ذا الشغل شحال سكوتين سي لاقال جينيرالمون ولاش تنقول سنكاروت باش هذاك يدفك الى قتل سنين فوالا الى قد الصور تبدل غروس ضربه الى قد تسنقشط وي لكن هذا هذا ولا اني كان سلاق الكاس المحاضره ولا قلنا انتبه تدولنا كينيش تولي لي ريزو سوسيو التصادير جمنا كي نو راجل امورات كان كوسي زالجيري اون بارتيكولير ما بان الجميت عندها ذاكينيو non, شي قال لي سي لي ريزو سوسيو ما بان رمضان الجميت ما عاد صح مي انت كي ديني نكوني ذكي ليميسيون جو لاس با فار يوناد يرقو منا كاش حاجه لا ما تصدقنا خاص شي السنوات النظيده نمشي الله يرحم ربي تاع بتكيرون ثاني ميرتين فودي كارزن سام قران خاصنا نقرد على غورغون على غورش ان شاء الله كي ناوني كي ناون ان شاء الله تدول تكيني كي تقول سام قران ان شاء الله ما تبغى تكون واش انت مقران النوح هذا دير غورك هذا دي وقشاكين اخشاكين دي سونسيريو فريمون يرحم ربي تاع بتكيرون دي اون ديريكت لا تلفزيون الله يسكا ابسوليومون ان شاء الله كل كل يوم 10 يورو 20 يورو 50 يورو 100 يورو كل يوم شويه مركناون انا خمنا انه لا تلفزيون لا يسكا شو دابا تلفزيون لا يسكا سو تيليزرينس ريت كان مراد جو في فير اون بريسيزيون كان يشبه ضربي غلطوا شي طوح
Thakini, c'est une chaîne web indépendante de la JSK. Indépendante. Mais on accorde de l'attention à la JSK, c'est tout. On accorde. Tu vas défendre le sport algérien en particulier. Bien sûr, absolument. Et voilà. Voilà, sans être régionaliste, non. Voilà, absolument. لا لا ودني غير كان راه يسكا الموب جي اس ام بي تياريت الام سي او هنا فهمتيني جو نو سي با جورناليست مع السيده تبع دبخ تمرت الجزائر بمعنى سلفيا يتوصل وليو يتفاجئ يسكا كاين قبايلي لا يسكا ابسوليومون نورمال الحقيقة غدا سي نورمال سي تو افي نورمال تحمل تمورتيك عند الكرو تحمل ما انك كرا دي تمورت القبائل داكشي هذا نحملها لا ريجون وزرا غير بالشارنا وينات نو ولي ودي تميل تمورت القبائل ما كاين نخيط باجيسكا تيمات لكلوب الجيريا ولاش هنا حملنا راجيسكا اللي تمورت الجزائر بيان سور حملنت ولاش هنا حملنا ولي كان تروح 5 جويي تروح بليدان تروح وهران لا شامبيونز ليغ ان شاء الله سيدي ربي ان شاء الله يا ماين سينستا لا شامبيونز ليغ لا ديبي فينال لا فينال ولا شو الحاله 5 جويي كي فا سوبورتر يسكا تيمات سوريما ماشي نير كيقال كنا لا on est algérien bon tout لكن يبقى كمان سيد شكون الجيليين دي وهرانيين دي بلاباسين تقدرني قراصنا الزول واش نقرا السلام عليكم قراصنا الزول السميه كيك بيان سور مي تقدرني يمكن تقدر نضرني نورمال on est algérien bon tout ابسوليومون انا في الله كيف ديك رجل لكن لا تمربح لا تمربح تو يكشيني لا تمربح لا فامي خميس صح رحم والديك سكينا بوني دي سلم دي نسلم نعطي دي نسلم ابسوليومون قبايلين نادا شاوير نادا عرب ايني فويلي فوالا لا تمربح تنمرتيك فوالا ميرسي مع السيد ارتوفة قمع ارتوفة مراد صح على خير بسلامة تنمرت مراد غادي يسولن دونك الريف لا سويس يتيزدا يتكدينا يتزويت تسوين on s'accroche, on a des visions différentes, mais globalement, on est respectueux. C'est normal, mais on ne sait pas, on ne va pas s'exclure les uns les autres, on s'écoute, on dit ce qu'on pense, c'est le qadar ou خلاص. Justement, ما عندنا والله القدر تزرم البنات يسولن. الو الزول سلامة من وين يسولن حكيم كندا حكيم الكندا لا سلامك يا حكيم انت الجهه الكندا دي مونريال لا سلامك يا حكيم امك كويس صافا لا لاباس يحمل حل دينا انا خطي صافا حما شويه مي صافا حتى 27 دوغري 30 دوغري ابا طربيان صافا تاكسي الطابل دونك فوالا الواحد باش كيدار واحد ثلاثه مسالك كان فيا على نيت طلير فهم زواروث شوف باش يكون بعد انا نتفرج الماتش وي دونك ميدو فيغ السبيكر نير نديد الشاويث فيها وي دونك demandé واش ال ان تي في غا شوازي ان ماتش باراي ان ماتش يعني لا كوب دافريك كومون سي ماشي ولا كونتر الشاويين مي كومون سا دي سبيكر قبايليين نورمالمون سا دوفري اتر اون كابيت فهمت وي معليش هكا سي ان شوانسن سي ان شوانسن ديجا نخدم لكن بغانا النوم لا ريكولي هذا النوم لا السفريه
toujours contre la volonté chave. Voilà. نكون هكاكي. هذاك قرار كيف نقاع كيف يسنقاع. طيب c'est-à-dire le match يطلع والله le jeu en général c'est-à-dire اللي يعجبها يصنع les joueurs ils sont pas coordonnés enfin il y a quelque chose qui manque c'est l'entraîneur qui Crosson je sais pas oui هذاك التكتيك طيب داون بغا في الاستاد نتيزيوجو j'aimerais bien سمين stade de Kabylie ماشي باغ اكزومبل ماشي ذا غوشي نروح معتو انا رمضان لا مي نبغى نسمي لا كابيلي c'est-à-dire parce que ما dans place ailleurs c'est Kabylie c'est-à-dire toute une région le stade de Kabylie voilà pourquoi pas le stade de Kabylie كان تراجياس Kabylie donc c'est-à-dire j'aimerais bien c'est-à-dire كان يعني oui au nom de la Kabylie, toute une région. Absolument. Donc, Lucas c'est un musée, par exemple. Lucas, حاجة سميت معتبدون سميت بن رمضان سميت عميرو سميت mais quand c'est JS Kabylie j'aimerais bien c'est-à-dire le stade غادي سميت Kabylie stade يوم في Kabylie pas mal. Absolument. وذا اللي كيتقارنوا اذا كيديروا عنو قبل سي البروميير ماتش دونك on espère que ça va faire un peu après ça va changer absolument ils vont régler leur défaut Inch'Allah le prochain match voilà. Inch'Allah c'est ce qu'on souhaite voilà Inch'Allah voilà امتى تولد هنا لو روتور للسودان تولد راك تساعد الطمع باللي تكاليفيي لا جيسكا تربح الماتش نهار تاخذ الماتش نول والله راكني زعف لا كوب وين لا كوب دافريك ويس الجزائر دونك سي بوسيبل تو سي بوسيبل اسم الحال ديالنا كاين كيدير صح تسوان يظلي اني غاسعاوا داين ils ont raté la qualification داكي غورنا مي يقول لك اني غاس كيسكي ça peut se transformer اما رحنا دينا السودان دينا l'efficacité va être au rendez-vous imaginons يعني ادون دبس من نربح نطروا دو دينا سي بوسيبل داين نتمنى على كل حال exactement donc بالك pourquoi pas داين نتعاشى كليك ça fait 9 ans 10 ans on n'a pas vu JS Keg la Coupe d'Afrique donc on aimerait bien نبغى تقيم لافونتورا كاينين غنولي شويه exactement نتمنى يعني كل هذا un bon parcours d'Afrique puisqu'il a ramené beaucoup de changements. J'ai beaucoup apprécié son courage. Je pense que c'est la première fois que JSK joue avec Gaël, une Coupe d'Afrique. Oui. Parce que parce que le Canada, la réalité des choses, les spectateurs ils font au fond c'est l'économie de Gaël. D'accord? ومن بعد نردش باغ اكزومبل اذا هناك جات تيزي سي لا ميم شوز مي ما تروح باغ اكزومبل تيزي تروح على البليد روح على تونس وي كونسونطريت با فهمت دونك سادير هكا ما تفهم في الايروبور في باغ اكزومبل بالعام باش
يعني les projets يعني كلش راه رصيد. Oui. Bon, bah, les gens, ils ont commencé à s'habituer à l'aéroport. L'aéroport, c'est vraiment bien. اي ثورة تخصيصا كما شتكيني شاكيني ثورة كيني كاين يخدم من العل سي فريمون سي وي دلالي absolument الله راك بيان ان شاء الله تكمل هكاك ان شاء الله تنميرتيك ميرسي متسول ميدي كريزنا فوالا هيا او بليزير يبقى على خير صح لا يديك لا يديك تم ربحت ان شاء الله كويس نكون وقت المثل مدينه تنميرت فوالا ايوا صديق أزول هلا سلامك وخير الصديق وخير ياك صديق شراقة هلا سلامك صبا سلام نون صبا ياك اخلاق شويه غير صبا كيون يخدم كل حمانه كاس وساكي سبسي كل حما يا روي ماشي كرا لا لا يخص راه ديال ولا يخص راه لي ميديتي صغار كيف ذا ميم اسكري كمل لا لا اسكري كمل يقارن مساكي كيف يا تنتروي يعني ان شاء الله ان شاء الله بالخير كان داير ان شاء الله ندير الدنيا طالع رضوبه ان شاء الله ان شاء الله بالتنمير في ضايد رجل طدي هنا ولا الماتش اليوم في ضايد رجل تاع السيربي واخيلا تربح 2-0 يعني فوق الماتش تورا الماتش فان دو ماتش 2-0 بور لي سيربي با تري بيان فان دو ماتش توريك فوق با تري بيان نهايه الماتش قبل ولا في لاجيرس كان ولا في الدي بي ان ولا ترى انا كدينا هذه كاين سي نورماندي خدمت لاناليز جوست هانيه عجبي كنا كدينا وي يستن البالون وقشاش النيا اللي لا سوربريز سي لو غارديان دو بيت بن بوطنيا عجبي سي لا سوربريز je m'entendais pas dire le mec qui se passe en 3 buts l'équipe adverse sauve 3 buts le gardien m'a surpris oui c'est un grand gardien c'est un gardien de l'avenir la GSK صح la défense zéro la défense في المس la défense pas les arrières latéraux extra il y a pas de problème بلايلي plus l'arrière gauche نيت بنفس كوساكارنتي بن شريفه صلاح il a tenu sa place comme il faut mais ثلمس la défense ساعدوني مازال اليوم على ما كاين اللي نديرني وين سيطو تيجيبوا عليه يخدم لي زيرور ترو ديرور بوكو ديرور يغلي داير سور 3 4 فوا ني قلب ماركين المريخ اللي نقرا ماركين ربي غير صرم كان يغلي سور لابار ما توالطش زعما توالط الماتش الميليو تيران ابار عدادي لابوجي عدادي حمرون كوم دابيتود اكتيف توجور حمرون مي لافون سونترني بو تاع عند كوتي وين زعما كيدينا عليه الا كان اللي رومبلاسون كان بالغربي فريمون يعطي دي بيت ولا شوف الهضره ياك لامبورت كان جوار مارك السالف ماضي استقرب كان داخل صواري كتكشف ماشي لو بيرلي بيتامي ذاك نيفو باراي اما كي نيفو لا كوب دافريك جو با ما ناس يوار كيما صراط اللي بيتامي ماشي باين الصراحه المعنى سوي زميره راه غير الماتش كومبلي 90 مينوت ماشي ما نيفو تكنيك ينس في العراق بوكو العراق باسكو شي الدنيا ملي كهضر في نيفو تكنيك دو شاك جوار كوني شارك ما تقارنوا ربعه كاين سي با كونكريتيك با باش نصابوطي جاسكاين باش مني عين ندير تربع لنا نحمليه تونزني راه بس مني كان يدهان لا شو الرقمه تاعي ديال الصاد ولا حتى الرقمه النو الا قد هو العالم في الصاد سريع كاينين الرقمه النو لا ولا كان اللي في الدهون لا نصرف الكاساكي بصح هو العالم الغاشو تصور الطاقه الغاشو تصور بنات اللي ديال ضرب لا نيت ماتش دو فوتبول ماشي كيما غير نروح نخدم الكره
ماتش دو فوتبول راح نوالي لي بوان فابل اللي نفتين لي بوان فابل لا جياسكا لي بوان فور اللي نفتين لي بوان فور باش نظر زداد ما الا اللي كريتيكا قالني محسوبه نسكريتيكيا بور كريتيكي كان كاكي لابورت كوا تدنيني لا لقد نيني اين لا رياليتي لا رياليتي دو تيران اولي صوبن اولي صوبن ما درك مثلا في التقبيله راه كاينين وكي تروحوا للسطاد درك من قيم خمس سنين ثاني يهضر ربي وخسرنا راه ساكن تصرف كاع ساكن نقدر الا نقدر نقتصرف كاع الا الحياه بزاف نشتاقي وزرار شو نتصرف كاع قال تصرف بين الغاشي الدريان سنسر حنا سنكا تواغيس لا تواغيس اجني ديال ربي ولا اون فيديو ناك ولا اون فيديو بني سوفانسي دي انترنت امشي رقمن والله دلعيب هي الرشاي المزين شوف راسك شمد الدروكا كي تخدم خسر ديك الرشاي الحاج ماشي الدروك يا خطي مم العقليه قمدان صار كاع كل شيء وفني يسهل بالخير والزمر راه تكشمل السطاد هذا تا ولا راويك نعطيك بيان سور الزمر راه تكشمل محال ورتخمم من فتواشولين ورتخمم من فين مقرن يروح للقدر تروح لحياه يروح كل شيء الماتش تيليفيزي كاكي اون افونس با كاكي اون افونس ابسوليومون اون افونس وراه كاكي un pays qui est mal éduqué, il n'avance jamais soit des économies, soit des sports, soit des كلش. jamais d'y avancer. اللي في مورايا كيتقدم لنا كل ستار كاع يتقدم حتى سي وي نولنا عليه سبحان الله. ثم ما تقيم زيتين الله جياسكا كومام ملال يساد هذا يخدم ودن النار يساد هذا يخدم ولكن قال الزين الا قتعيونن الا الريكروتمون ديالي يلعى Le recrutement est rose, c'est un recrutement moyen. Bon, c'est pas possible. Quand on a un recrutement العالي يظل المريخ تروح صربعه. Impossible تروح على صربعه المريخ. ونسعى انا بون سونتر العالي ونسعى انا ميليو تيران راه يحرك اللي حاله. ندير نو مويون ديفونسور اللي في الماس تقلا نسعى لا ديفونس كروس وكاين ولا نفي في السيمانه بالونس. C'est un ancien joueur, des anciens joueurs que normalement la GS4 il est toujours des 100 000 يقطراتو انا كاين اما كتقارن كرا باربعه تسجل لي كومونتير القيمه كاين 5 6 تراجع جي اس 4 تراجع الجي اس الا قد ساعه لي جوار العاليه او موان سين ثلاثه ما كيدني غير قاتني داوين العام باش ليكيب تلحق ما الى القيمه نصراجو سي با لونترينور كان فيلود ماشي الفيلود واحد الفيلود دابا كيرز لي جوار خصهم ماشي انت ديك شمال ديال ماركين فهمتينا كاينين بالغربي انت ديك شمال تلقى داخل ماشي انت وي سي صا لونترينور يفو با اكوزي لونترينور كان من ساعه ان افيكتيف دو يسعى ان تكنيسيتي مقرات النيفو مقران لي جوار ابار معاك لان ثلاثه عدادي لابوجي حمرون صافا actif comme d'habitude, mais le gardien m'a surpris. C'est un très bon gardien. La défense, les arrières latéraux, ok, mais le milieu de la défense, c'est les erreurs. Le milieu, je suis à 6, un relieur. Au Qassimi, 0. ما كاين والو قاسي ما كاين والو والناس وقاسي لا غيان فيه كنت هذا الماتش ديال الديبي على فين لا غيان فيه وي فهمت دونك الا قزرن لي تكنيسيان سعان الحمد لله مثلا ستافي يخدم ستاف ما شاء الله مقر مثلا كل يوم ضروري نسفر ولا كل شيء زران كلش ان شاء الله تخدم الامور مي الروتور والطمع غير كيناطاس باسكو ليكيب ديال المريخ في مورتيس ولا راه راتيني زوكازيون ماشي ديك اللي راتيني ظل ولا عرفت الراتي حاشا ما الى القدره ربي مثلا القدره ربي ماذا بينا ان شاء الله نكاليفيا ان شاء الله سلمتي كتصدق تاع بليزير مبروك العيد هيك العيد تم ربوع العيد تم ربوع حتى يقول لك امل تجيني سورتو تنمرتي ميرسي على بروشين ان شاء الله على بروشين هيا بقى على خير سلامه دونك صديق فوالا qui n'est pas voilà noir الو
الو وي خير في الاول. خير لا سلامة نوادي سوالن عزك فرحونن فهم كنتي لي مصافا الله صافا الحمد لله. لا سلامك عزيز لا سلامك عزيز. Je voulais juste une histoire de couloir vanné de هضرنا كاع مي en fait comment ça c'était une approche assez bonne un peu parce que le match par exemple l'équipe nationale même match ça les mêmes joueurs en fait il peut un bon entraîneur il y a même pas 10 mois 11 mois il peut la Coupe d'Afrique couche الحاجه l'année passée ça tu m'as vraiment bon travail puisque اكي قرار نتحوس على بروجي لافونير بيسك تبدا مونطرينور صافي ديك كنت لافضا كوب دافريك تاع كوب دافريك معنا تواضع لاريير غوش يزنزيف هضرنا في ساعتون وطونك راني باسي كابتن ديكيب خما باركور اشكيب اكساس البارسا في كيستي واي دابري مورالمون كيزما افضل جوار كي مورالمون بصح با وي ابري وكان كسورت افكار بغا لافا كوب دافريك جوار بان خليفه même avec Parado يروح على من بعض المسواق نتاع وينحر ورا بون جوار مين يروح على تياوي سو تلعب اسمي سرق الطفيك الشامبيون بيتا تزعم هذا الصفات مي داروا كان يركو بون لاني باسي يا جو بروجينس يخدم بون طرافاي ما با دي كونتر مي يعرف الدوم دي absolument كان هذا ابري فريق قارنا حل المريخ ما خصش 0 3-0 دي سلامات وسلام وتضمع ذلك جوارات في لا ماشي لي جوار كي سون نتا كيما خدمنا راهي نسن هذا كما كذا راهي نسن سي فرا كما تديري ما حنا مي لا كريتيك توجور تلها والله ميك وي نعم يجمل الحال الدرب عندي انا خطي انا جا ربحت كان يركز العالي ولا يمكن غادي لا فيريتي لو كان بالك وذاك قدرنا في ليكيب سلاح بون بيتيتر بلان جوار يروح ليا با توسي سينو نكمل كي توجور كابيتان ديكيب اللي شي يساعدني يشكي بيان لا ديفونس سا كونفيونس كيماني صافي دونك هذا الكون عزيز وين تشان 160 مليون وين تشان 160 مليون يبغى ديفيزي بار 4 نا بار 5 باش تلقى غير 30 مليون شغل خدامني خدمني لوطيل يبغى 30 مليون 40 مليون ماكسيموم يوان تسقى لا بوليتيك كاين الناس مستعقل كان تشوف برامي كوش مرضى قطرهم كلش عزيز باش كاين الدنيا يوت الحاجه تمثلت لي جوور اكل لو بوبليك لي سوبورتور زيك النيو لي زيكيب كم لا جي اس كا تربح باسكو الساعه لو بوبليك ينس دائما يدس لي جوار جامي انا جيت فكا جامي نعلن لي جوار ناس نكسن القدار حمل انت دائما مولف حنا راه السوس من نضرو حنا حزننا منو تيغا ملي جوار الحزن تورا راشد تورا جوستمون تبدل تورا الببليك لا جي اس كان وين لو ام سي انا ولو اسما وين السعر بنا يقول نتسيد الهم اللي كيبينس قلنا اللي جوار تورا إما رادكش من السطاد إما رادكش كيش كان لعبنا ليكستيريور إما هادي يضمن هذا لعبن بيان باسكو سانا لا بريسيون بوبليك نسن ويا تيشكال لعبنا الدوميسيل هادكش من هذا كاين فما زعما دا ريبوندي اسك زعما دا ريبوندي بيان سور انا صوت غورك صحيح سامبلومون البوبليك ما نهضر في الجزائر سي فريك سي لو مونتاليتي بدلن هكا سي فريك ماشي مزيك شوي داكور لي جوار دانطوسي ماشي لي جوار نزيك كثوره اني نروح كان لاني باسي اسك لاني باسي بوتيتر لانش طاح كي قلنا رقماته مي با فريمون لي غير ستادي تو سا مي با فريمون باسكو دانوك كذا السيستم ينس دانوك البروجي ينس دانوك كلش هذا غير ليكيب ناسيونال باغ اكزومبل اي غربند ماتش ترجم كيمي كما سوق ولا دير الحقه بريمي روح بالماضي تشارك لا منو كدير روح يساد جات يخدم يبوت كوب دافريك تو سامبلومون ستا سي لونترينور لو كان جاني فرانك دوما هكاك تربح فيس نخدم نروحو بلوس مراد كعروف نخدم ترونكيل انت باغ اكزومبل يا ان بون جوار سي فريك
جوار كاين 200 مليون يورو كل بصح بزاف مي كومام الا غادي يجدو طروان انت تعرف على السلي كادر هذا حد هذا خما لا فيراينا اش دياوي كيش دبروي فوالا دوسنا لا باغ اكزومبل خما كواسنا كاع عماين ليكيب اي فايا دوسمون ديجا كي لو فات راني باسين كيف دوزيام ليكيب تلحو بيان ليكيب ديريجونت بيان كل يوم كومكانيس يا ابري مون دوني يرقز العالز ما تقدم دور كل دور دافساتون لافون سونتر نيفر كاني اسمي صابر فيستوني يعني سوسي كيفاس صافي دونك ماشي ديوث ماشي الحاجه ماشي السناف ابري تقارب دار لونترينور بغا لا كوب دار فيك تلعبها الوغ الصريحه لا ريال كوشنينك كان غالا اون بلوس دو سا ما بغات تنغض ان جوار كابتن كسيوايون tu prends pas le cas par exemple l'équipe nationale de Mahrez parce que c'est une star il avait à Manchester City il a confiance star il préparait bien psychologiquement préparait bien du coup les Ferwini font peut-être 10 mois en plus 10 mois عامين 3 سنين كنا وتكوب دافريك mais c'est juste اوستيس العقل كان في الجوار لا خد صدام كان روحهم ودهم ضراكان tu vois برامي يلعب ذاكي ودنا شوف لاقي فوحنا شوف سي فرا كي لها فلان سيرتان بريسيون مي كومام ايفايس هادي سيام كيجيري اني انا قلت نترجم منا من ثنيام لي جوار باش يلحق فلاسن tu vois برامي ماشي لا بروتيجيا مي زرب ديك راني باسي وثنرجمنا باسي مدان وثنرجمنا باسي مدان باسكو ومن نيس مي ابري ا مون دوني ان سيبورتور مليح بالون زمراينيا بوتيتر يفين كرا يصطاف يفين كرا بذيك اللي داخل tu vois برامي سي بور سا اوترمون سيبورتور توجور دا سيبورتور الحمالي حمال فمضي دامي كنت باش هذه يركب بلا ديفيرونس ولا بليك اين كيخدم سيفو ديجا بيقدم ديماني سي با نورمال تقدم كان كي ديجا لاني باسي لور ثم قران عبد الرزق فيستون شكا انت ذي لعب ليكيبي ناس ماتش اميكال يكونوا ثنيس على الماتش ديسيسيف هكذا البرج فمضي دا برامي سي ديزير تان ديبيتون او بورتو مسعي بودي لا دي ناس تان اونسيان جوار اي تو سا لوجيكمون سي دي شوا اولمبيكو تروح نتاعها باسكو يغا وسنانا ميم با يمشيو ديما كوم كوا سنسحو جواراكي وي فاتوره ديك قلبي الصلاح نهاية تورا وانت سد شوا لا ديريكسيون لا جي اس كاز ابري شوا لا ديريكسيون يركز العالي ذا انتيكين ان سيبورتور اكس كوتيزيان 50000 اوتيكي باش كني لازم تخدموا كان يومين نهار كسن اسمي سا ميم كيك سوا كيخدم نعم كيخدم نارا الا قرات كريتيكي الحمد لله مقارن هذا وسانيس حنا شي دايرين روح يومين كسن عمون دوني صافي دونك باش تصدر باش ندير سي راه يعني يظل لو كان ماشي الكارد ديالي الا د لا شونس ولا د لا شونس كوم كوا القرعه غدا تصوى المره شهر سي با ان بروبليم لا بوزون قبلنا يا راه سي با ان بروبليم لاكس او كونترير سي جوست بوتيتر سنا خدمنا كماس ديما كو كونترينور بالك لا فاصون كي نفهموا كي قولني نفهمونا ماشي كيف فهمني دامي سي دي جون جوار يا با بروبليم خسرون خاصو نتكاليفي راه وفين كيرا تونس بالشامبيونا مانتوني لا فوكيت الماس سي با ان سوسي من تولي رزاف مي ديكو ما دافع ان بون اونترينور صوت بدوايا صافي ندوز افريكا كي وي كان غالا بور موا كي توالي بيس ديما خدم لاني باسي خدم ميم كي كان باركوراج كيف عجبنا كي لعبني تو سامي كي تقولاش بون راه كي قالت لك كان عزيز سي لو بروميير ماتش اوفيسيال نسن بعد الماتش عندنا الدارنيير ماتش يتلعب في لا جي اس كا وقتي سي لو بروميير ماتش اون فا با لي جوجي سور لو بروميير ماتش كومام انا رجوت نولي انا جيت عزيز انا رجو نولي باش تخدم كونتر الناد هكا سي لو 15 كينيا سي با لوان دونك لو 15 سي البروميير ماتش ومن بعد واقيلا لو 19 كونتر بيسكرات ذاكي تيزيوتو يما نولي لا جي اس كا لي دو ماتش كاين اذا شرات تخدم نكرد دي فين لافيس ومن بعد نهضر وغالدا نهضر سمحي كان شامبيونا دينا كاين روزمير 11 ميران جوج شامبيونا نا شويه كان نو مي خطير هو خطير سمحي كان نو جميرا زعما دينا لو كان نسعى سيتاني
وتقرر باغ اكزومبل لي ديريجون اللي هانور كلي وتكيركا كونشتاكي مي لو كان باغ اكزومبل دهن السنه لي بون جوار اسكو ساكي لو اسما ابار لو اسما بون ابار l'USMA وهران وكلانتون كريز صافي دونك سي المومون زعما ناوي اجواري رهوان فهمتي دابا برافيك بون ديكو بغينا راه يجي نفري اكزاني مانس سي با ان بروبليم مي بصح لو كان جا ليفيكتيف لاني باسي ابار كيلك جوار فهمتي دابا برامي هكذا ماس دوما يقيم اسكو ساكيني درنا انا نوع الحارس ماشي في بنوال شاك سكو سالي تدير لونترينور نهضر حنا شي مي تدير 16 15 جوار اسكو ساكي ماشي 19 يبدل يا ناك كونفيرمي بور ميم لاني بروشين غادي يبدل 11 نظام كاع مع خيره صافي دونك سي باراي تنميرتك عزيز تنميرتي عزيز تبود البوان دو ليك تنميرتك ميرسي ميل سولط سليمة كويس لايت مربوح فوالا لايت مربوح كويس وذا غادي يسلنا كويس فرحونا ذي الحمام ذي كوان نيرون انوا غادي يسولن الزول 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 السلامة انوا غادي يسولن كما سي باري كما تسيل باري لا سلامة كما لم تسيل الصبا الحمد لله الحمد لله ماما كي تحسيس هكاكي متسكشم غانا مي سيتي عجبو سوج ديالي طري بيان لا سلامك لا با شحال دابا القراسات كشبابي شغل كيما انا اسبوني بس تدير سوسي ساسانو سادوسيس ان شاء الله وي لا سلامك من ولا الماتش من ولا الماتش دي تزويره مي ولا الماتش فريك ماسي ولا ديجا الدعوه صمدت وي صمدت با فريمون الناس سميت الاثنين برومي نوفمبر كلي كانت ولا بزاف الحوايج يعني خصوصا انت الرقمات ذا غنيت راه من ملال توسا ونزريه سمحي كان كمال كمال سمحي كان الا واحد يسوي نسوي لو طلينا سيني غادي يرجو الو عاودي عاودي باسكو اونلي ديجا تنمير ميرسي كمل وليك كمال الرقمات ترقى من ملال ما راش والله بوليتيكا كذا جليطي الا انا كذا غني قبل يكماسي الماتش الا ديجا ناك الدعوه سافا با ولا بلي سافا با ولا خاله جور ولا لاجياس كان يهضر لك اللي كانت ماشي تازين تولي ديال الماتش يعني فريمون سوتو بخير ولاش ولا يوم جور ولا يوم جور مسكين يخدم ما يخدم حمرون تبارك ربي لا بيان بي يخدم الى بون في ان بون طرافاي يخدم انت وين في الجول اللي سميت الجول اللي بانو نامبيس بالك لومبيونس ني لا موفيز امبيونس دافون ماتش تينا يسفشل لي جوار تسفشل لي جوار فوالا هذا اللي قرا دعوه صمدت وقبل كماسي الماتش من بعد ولا قرا ولا ناس صافا برانسيب داكلي والماتش كي ناس سي با الناس ماشي ناس الزوينين دي برومي نوفمبر ساكي ناس تولى كيف كيف مام شهور راه ناس لا جاسكا قيل انا تنصبر فوالا الماتش على كل حال هو عجيب هذا فوالا هو عجيب هذا لي سيبورتور بي ما توالي ما توالي كاع لي سيبورتور كيما قلنا في الستاد سوت نهضر كنا في لاج جاسكا ما رحنا للستاد توالي غا شويتي بوركو قراسات دينا سيناريو خالي مو حنهضر في الشغل كي ظهرنا بوركو تيلي راك نخدم لك نتي الحراك ديال لا مارش توالو كليف دور توالو لي جاب في مغارين مرون فوز ديك فوس تمدونا مان الحصول ايوا شو ناس في كذا كنت نروحو نرسي لا مارش ديريكت الستاد نروح ديريكت الستاد هذا عمر الستاد القيمه ننظر اش كان يبدل لنا وتبدلنا اللعيبه هذاك كيما ميون كان الستاد يبدل لنا العقليه والله الا قد بدلنا العقليه والله الا قد بدلنا العقليه تكي العقليه انت تقارن غير والله الا قد ديسباري والله تقيم واحد الفخامه تصحيضات تنحشات بيان سور هاد غير ولا منا والله ولا اللي فيديو جيتي شوكي جو سوي شوكي لا فيديو ولا هكني ذا شنو ندير ولي ديسفوند خموش البنادم
اولا منا غادي تفراكني ذا شوت ذا شي المعنى وسارك السبه خاص تكرهض يوان وتبغي دارا وتخيم دار تدقى ظاهره ولا منا ذا العيب نكوني خلاص ذا العيب فوالا الا خملنا لداغني غادي يحرز زيماني صافي زبانا شويه يهضر ولا فهمت خلي معاه باسكو تبرومي كان كاكي فما كنيك دينا غولي جيتي با كونتر من اللي فاز ورق من اللي فوق نعاون الا لقاني لياك لقاني لياك فكرايا كي كنتولي كاين لاجياس كان في دابا كني بروماس ناكد كاين ناكد خلي مو حنا كاين كاك 3 سنين وشحال غير في النصف في ليغ دي شامبيون ديال افريقيا مثلا الشامبيون ما بحالش من enfant اسكو فكي غانا ناكد صار ادفيرسير غانا دي جاب مولوديا اسكو تجهد دارني ناكد اسكو تجهد ان شاء الله السي ار بي فما غادي دير مام الشامبيونات توعر ما حنا كاين يزمن سوري كون نضمر كون خسر انت ثاني اللي مني يا سي سا وي سي كوم سا وي صافا تدور سكين مش عشان وثنيه مثلا البارادون il avance très bien ولا يربح 3-0 ولا اليو اس ما تقولت زيغني تربح كونتر النيجيريان دو à l'extérieur donc l'un des équipes Mouloudia ils ont investi oui Mouloudia ils ont investi dernière ils vont jouer les premiers rôles باسكو مزريه راه هناك وكاين حوايج غادي يجينا خدمنا راه غادي تريكلي تسوى 28 26 يا خاكاكي ساعه شويه اكسبيريونس بارابور عدادي اما كاين الا ولا في سميت بن علجيه هنا ما 27 يا في دمغار بتاتون دي صوردين فوفي روح يزمير في خلصك نسي دوموندي سبونسور يروح مسفهمنا لا ما يبدا يروح بارابور في صوردين ماشي لاج ماشي il n'est pas parti du projet, mais non, c'est pas ça. Ça me fait un في صورتي. ان شاء الله دون بليس اسكو نورمالمون بن علجيه لو كان يلعب فيلين ديك لا سيزون ياكي فيلي ذا ستار ديال لاجياسكا. وي تورا دوماج تورا يروح كمان وزميرات راهي الباسي. مي صحيح مو بوسات برومير لا ليغ دي شامبيون تروح لودنيا راه تيدير راجل برومير لي بروماسني هي قالك كات نروح على ليغ دي شامبيون في سون في كوم سون في سا كمال ان شاء الله كانوا تفريني رجل المريخاك ان شاء الله كمال je n'ai jamais entendu يمضبر لاجيسكا يدينا باللي غنربح لا ليغ دي شامبيون الناد نكوني اون فا نلعب ماكسيموم فوالا الناد هذا نلعب نلعبوا ماكسيموم الى ليغ دي شامبيون مي ودنا راك تناوي لا وقتني راه تيدناوي فوالا ترى بون لعب الماتش كتنربح انت انا نرجو لو روتور ان شاء الله تربح ان شاء الله اذا عدينا لو تور نيغون لونترينور هذاك الماتش كاين روتور سي بور لونترينور جو بونس كاين لونترينور ديالنا اللي مقلنين يخصن وي سورتو هاد الفير لاش لا ديفونس فلا ولاش الزايف مات صغار عيان مليح صغار روطار ما يروحوا بالو تروحوا نيوك باش دوغالن صغار ظلافا كيرو صغار روطار توجور روطار عيان دينا فيزيكمون عيان وي دينا عيان كيتولى في العيان لا ديفونس الزايف مليح لا صرا الماتش كاين روتور سي بور لونترينور خلي ما كتولى كاين تيكزر لي ديفو نزل لي ديفو كتلقى كاين ساعات دو ماتش وقبل الروتور فوالا زينا ديفان فوالا ديفان برومي دوزيام تروازيام ماتش كاتريام ماتش كش منو ان شاء الله بوركوا ما ماركانا بيت ديجا ما ماركانا بيت ديجا ابري سي بون ابسوليومون صالح جيسكا اكيد تلعب زيك نكني نروح عند نوام بيت ماركان بيت نقيمه كنيك هذا بري انا المهم ماركان بيت دنوا بدنوا على ذاك صراحه حنا ماركينا بيت دينا صي ماركينا بيت ان شاء الله بوركوا ادخل من خاصك من دوا سي ان شاء الله ميرسي متساول الله كمال ان شاء الله الببليك كاين ان شاء الله كان الببليك كاين خالي موح
يتكمل على بزاف كاين الا كيما ولاش لاجياس كتروح ما تشمل تغرق دبينا في ماضي تروح ماضي فما باسكو غاتجي ساعه هذا وانا تتولد شويلان ما فانتورا تروازيام ديفيزيون تسالي دارك بصح انا هذا تسالي بصح هذا هو اللي عالدنا انا يمشي خسران توجور لا نقاد توجور لا يمشي خسران فما توجور لا يمشي خسران ان شاء الله تنهضر ربي سن ميرسي ما ملعبه ذا كذا كوزرا انا كنا كوزرا كلام ذا كذا كاين ما صغيره كلها في الله الا الله محمد رسول الله هادي هذور بها باش يرقم يتوا خلاص نوي ذاك نعم صغيره كاين هادي هذور بها خاص خلصنا وخلصنا سيدي هذور بها وخلاص داين نتمنى نو ماشي اللعيبه هذه ما سون با بور دوسينا راه الماتش كرني خلي موح دوسينا راه دوسينا راه صلاح لاجيا ساوي كرني خاطي وسند جياس كاسني وسند خصن جياس كا جوست موس انت درت تخسرون وقبل يكماسي الماتش نديركم الماتش يكماش صمود بصح وصل ولد شويه ندير لي تريبين بزاف ان شاء الله هذا فين ما سند الحمد لله بوركوا ان شاء الله ميرسي مدي قضينا نكمل فوالا ان شاء الله من لا رياضه لي بروماس نزعنا ان شاء الله ان شاء الله بوركوا ما ودنا نقار والو سيدي بيت سيزون بصح مازال ان شاء الله الخير بزاف ان شاء الله ميرسي كمال ميرسي بوكو ميرسي صاحبي خالي موح انجي ولي وذاك انت جدو صاحبي او بليزير صح علي بونوي صاحبي بونوي يضي القنت يضي الهان في رجال عالية فوالا مولي سوانا فوالا سلمم الو اخر الدم خير لا سلامة صباح صباح الحمد لله الحمد لله هنوادي سوانا نور الدين سوا انت ايوا نور الدين النورماندي لا مسلمك بونت بخصيصي نور ونا خطي والله مسلية ياك ما بونت بخصيصي نور ونا خطي مازال يا سي دوماج ناسي كاين شي طوح ذاك ولاش انا بالك اسمح لي روحي نقشش المرتي دياوي ذاك بونت ياسين قولين وي مسيكر ما قولش الدروات كوشي با كوشي كرامية فوالا امك صباح والله صافا الدنيا صافا بيان الحمد لله باش دير الماتش قبل اليوم اش دينا عبد الله صبني كتعجبني نمشي لعب والله يعجبك صباح يعجبني نمشي لعب نرجع راه من الماتش قبل لي زمر كاين نرفع لازم نخسر وي لي زوكازيون ساعه لي زوكازيون لازم نخسر 3-1 وي الماتش الا اوفير ابسوليومون مو قلت كاين كره ديفونس نرى بالون هذاك الميليو تيران ولا شي غلي ابسوليومون وي باسكو مثلا ان جوار المريخ يبدا بالون سي 18 سنه يروح ديسميس المي يقدر تيجي بالات يدي يحبس ندير الميليو تيران يدي يحبس الميليو تيران يدي يحبسن وي هكا ليسونسيال نربح ديجا كان بور موا سي ان بون سي ديجا با مال ابسوليومون فوالا سمي سون انكيسيالا مازال لي سكور كومام اللي قادرين ان شاء الله نزمع ماركي تصيبنا كان لا ديفونس نتكارد كان السكور كيني ابسوليومون وجوستومون داش السوالي دينا داش السوالي روتور امس يعني غير يعدي الماتش روتور زمان بور موا جو سو اوبتيميست روتور ان شاء الله زمان نعدي ان شاء الله شوف الا ليمينيش سي با لا فان دو موند باسكو شحال يكون هذا لا كوب دافريك الفوتر وي مازال لوجيك ديال سميت لا فيرتو ذاك فينا شحال يقول لها لا كوب دافريك كان كومبيتيتيف لعب الشامبيون مي الا نغلب سي با لا فان دو موند الا كان نسكر الكرا نخسر كلش ابسوليومون مازال الخير بزاف يعطيك الصحه مي الا نغلب يا حبيبي سي با لا فان دو موند الا قرا ناقص كلشي باسكو سنين ديك كاين لعبه في المانتيه ابسوليومون سي ندير 16 ساعه نخدم اسكو كاين الحمد لله لا ولا
مثلا ميرسي بوكو ميد في كذا البوينت فينك فوالا ان شاء الله تربح لا جيتك وخلاص ان شاء الله اقنا كي ولا في سيبورتر كي ترقيما ولا قرا بيان سور الا قرا تلا وين كي تقول له قبيل ارقبه تقول والله ما ديني له وي سي با كابيل فهمت سي با كابيل على سمسار ستاد ولا هذا الماتش وي كان قناه حنا بك بليزير خصنا وقرب الى قصك شفتي ابسوليومون ولا قرا ميدان الملوز انا سنا انا قرا شريه وي فوالا تفهمي راه شي وين انت هنا بريز مش ايا ندير ترقي سميتي لي عندي ستاد زكي شهور راه شي ترقمنا خاص تيجيو زوق ماتش نين ومرقمنا مي بارابور سي بروميس خما وين في دلونترين سميتي نشتيك سميتي حاجه بن خليفاني الله لي سبورتر شغل فهموا يصغر ان شاء الله كنقابل انا هديك فوالا ان شاء الله انا ماتش كنهرب ان شاء الله ابري دفع به ولا الصدح ان شاء الله توصل لابني ولا غادو على جفنيك لا فيريت ان شاء الله انا عدي ان شاء الله تعدي لك كاد مقتل هنا غير صار لو يدي سوالا باش يعطيك الصحه والصحه لعيدك تنميرتك صحه لعيدك ويا كيش لعيدك تم لا توصلتي كل هذا القبيله مدملا صح ميرسي بونكور هيا بقى على خير صاحب سلامه صاحب صحيت الدم ميرسي سلامه فوالا دونك نورمالمون بلون دار فكرة ليميسيون ونينا كن سولفتا لان ويز بوتيتر يفانا تسيولن مالوروزمون سي طرو طار وزميرا السنر وزميرا السنر خاطر داين نبوض دار فكرة نساعد 2 اونجسترمون لقاتني نساعد ومن بعد فوالا غنزار ما نزمر هذا نكمل وين ساعدهم زوالوت بوتيتر عبد القادر غادي يسولن زقل لي اسيد سلم دا شو يدينا قلنا في الاول شكون يعيط وكاين ستان سيبورتر من الجزائر دونك يهضر استعرف اسيد سلم واش بلاصه تعيط لنا انا نعيط لك من الجي قول لي برك راك سيبورتور نتاع جي اس كا ولا كلاب واحد اخر قولنا لا سيبورتور تاع جي اس كا سيبورتور من بعيد من قديم ولا دروب ولا كيف؟ قديم من بعيد يسمى التبع اللي كان مقبل واحد قبلو كاع قول لي برك الماتش نتاع البارح تقدر ديرنا ريزومي كيفاش شفتو؟ انا بور موا شفتو لو سكور 3-0 والله 3-1 ولا 3-0 بريمير ميطون 3-0 وي 3-0 توفي وي سي ماركي لو دوزيام بيت الغربي سا لو سكور يروح لور وي هما يتحلوا باسكو هما على هكا لا كونفيونس كي بون انا لوكي دي بيت هذوك ومن بعد هما ايزون تروفي لو موان بور خرجوا هكا دو فون فاس ا فاس ولا مي وي سون فات دو ديغا وعندك لابي دو توش كان اونترونس معاه وي او كاين لابي دو توش اللي كان معاك لاطاك بريمير ميطون تاع لاجيري شاف بيضرب اللي ما كيعاود الماتش شوفوا شافوا ما كاش وي يتبع هذولي حوايج صوار تتبع قول لي في الروندمون تاع ليكيب نتاع جي اس كا جلوبالمون كيفاش كان الروندمون؟ الروندمون كان امبيكابل. انا نقول لك تتبع لي كاين ناس اللي يهضروا بزاف انا شفت ما صبتو كريتيكي لي جون الناس يقول لك باللي ماشي كيما ما تعاودش الكلمه هذه باسكو نلعبوا معاه كرون كلوب لو روندمون إليتي ساتيسفي سي كان الماتش تلعب في 1 نوفمبر عندهم في تيزي ونزو يروحوا بربعه شوف parce qu'ils sont habitués de jouer là-bas. Il y a des premières Djaïa qui jouent entre les spécifiques Djaïa. C'est pas à la boîte à l'extérieur. N'oubliez pas ça. Absolument. La GRK va jouer à l'extérieur. Donc, فرأيك le retour Soudan كيفاش راح يكون الماتش؟ Ils vont gagner. GSK, j'ai matché le tête à GSK. Oui, hein? نقول لك أنا je suis optimiste. ومازال نقول هذا الكل يلعبوا معايا.
Oui, merci. Tu nous rassures, vous nous rassurez, merci. Je suis un connaisseur de football, je sais. Je dis, là-bas, ça va changer, le match va être dur, ça, c'est vrai. Bon, les commentaires, ils disent, les 14h, 30, 40, jamais. Ça va changer. D'abord, les maîtres rouges qui vont marquer le but, ils vont rester là-bas. Donc, mais il est offensif, parce que la défense, la défense, ils vont jouer tout. قول لي عبد القادر عندنا لهنا c'est-à-dire في l'équipe نتاع لا جي اس كا شكون هما quels sont les joueurs qui vous ont le plus satisfait? Le premier moment, le petit jeune, le gardien but de Canada, il m'a satisfait. Vraiment, c'est un bon gardien. Absolument. Il a fait une partie incroyable. كاين شادو كاين عمرون شوف ابار هادو انا لا فيريتي الاخرين كاع موين يعني دي جوار موين هادو لي جوار سي فوق لو اوتي لانه بلي اوتي لو بلي باين عمرون اللي اوتي لو شادو اوتي لو لو غارديان بيتو بيرا بروفي وهادي بروفيشن هذا Oui, c'est un bon gardien. يا اخي كنت تقول لك تقول لي الماتش وليكيب المريخ qu'est-ce que en quoi elle peut المريخ عندهم شاط ديفونس عندهم ميليو تيران امبيكابل عندهم لا لين تاك ميترايوز عندهم شوف عندهم لو ديسون ما لعبش 10 تاع ما لعبش bon le 10 n'a pas joué mais عندهم le 18 هذاك il faut le prendre qu'il faut prendre avec un joueur crocheur ما يخليلوش يتشعب هذا ما كان باسكو ça va changer bien هذاك كذا لو ماتش تبدل شي تاكتيك دونك ça dépend de l'entraîneur هذا زين هذا كان تاكتيك يقول له دوني مانيش عارف فيها espérons qu'ils vont gagner. Espérons, Inch'Allah, بحول الله ربي سبحانه عز وجل. Ils vont faire un grand match, ils vont gagner en Allemagne, ils vont se qualifier. Qu'est-ce que je suis sûr qu'ils vont se qualifier. Merci Abdelkader, merci de nous avoir donné espoir. Voilà, مبروك عيدك voilà. ثاني اخويا مبروك عليك تعيد نزيد محمد ان شاء الله. صح ميرسي يبقى على خير عبد القادر. سلامة. وكيل عبد القادر غادي يسولنس قال استنى جروا ما استنسبورت لا جيسكا بون السيناريو تاع قبالي تيهضر غادي تستعرب شويه ترومي شويه تستعرب لكن ديالني نسلاد يربح يسول غادي ربح شويه بروبليماتيك خاطر اسيد سلم خزرو تشدينا ربح زولا وادي سوال لا سلمك ربح شيك مثلا لا سلمك ربح صباح كويس لا بس الحمد لله كل صباح خلاص الحمد لله امك تولى الماتش اليوم الأولى تتمنى الأولى الماتش بون ماتش دو السيزون نتاع جيتي كي باسكي ها وي هذه ما عجبك كذا لا قلت لها انا غنمشي تولى انا ما عجبك تولى انا ولعبنا مليح على كل حال مرات غير بحال شكون شغل وي كابير بي اونترينور شويه عامل زري غالك شي فهمتني هذه لا شايفيني غنكريكيتي شويه معليش لا دائما ديفيكتيف شايفيني دابور لا ما عجبني شكون ريتيستمون شكون شي اي ما تشوف كيف ماذا بيصير تسرع ميساجين فهمتيني هذه كي بروجي يقار بروجي فهمتيني هذه وي انت بروجي هذه بروجي جوار ديك جوار طرونطون جوار على تطير لونطون كونسبيس وزيديا وينسا
اللي يسرحوا شوار 22 23 زور المرا ديال لا ليبراسيون سيبارادو 600 مليون المرا ويسمي تقرو شي خويا غلق قرويات شغل بون كاين كيتسوين شغل جافتي بغا تشرفك لا جاب لي ربي باسكو اوريتسوين خاطر مشاكل تتراين شيا ديكلاراسيون غير ديكلاراسيون فهمتيني خاطر وي اي تورا ولا بيا ولا قاري فاصا تكايا ارتسانا فهمتيني خاطر وي انا سوريني عدى وزميرات والله وزميرات نعرف الكوزري هذا شيء يبغى ماشي أنا ما شفتك أنا هزار نكوني أنا هزار تورا نظرة ليكيب حتى تكيد ليكيب لكن قارن دوكي الشاش ماشي توالي اسكو زعما تسلكي مانيسي الماتش روتور ناقص ماتش روتور زعما تمشي مانيس هذا في اكتزايا وزمرة طرح بعيد فهمتيني خاطر الزمر باسكو ماشي حاجة ماشي نيفو ليكيبي فهمتيني خاطر المريخ ماشي حاجة نيفو يعني معو كانت لا تيكيبي كلان يعني توريجيا ثلاثية على كل حال كان إلا على فون سونتر يقارنا فون سونتر تصبح فهمتي فون سونتر وي ثلاثة دي بال ناك بالغربي ناك ان بوتون يخدم على كيمياء ماشي باش الكريكيتي يعني غلط زرا توالي لي ماتش زرا لا بيتميس سبحان الله فاصا كاس كوب d'Afrique des champions la balance نص ده ولا هاني فهمتي ومن بعد شغل وما نطوف هذا مش خد ما متفين ستاك اي صنف ما في ما في يا اخي هذه الشيء ما يبغى تحاولي كيفاش ستاك بون بيسي خوتوي بزاف نعم واني دا بيسي خوتوي ما كي تشوري يا هيدي ندير مشينا وين ساعه مرا غادي قيم يقخات لكن تقضي انت ربح ترد نجبدها لك والتحسي فين خاطر ما كنتش بدارة صحيح لا وديش بدارة بصح هذاك جات كذا كذا روح فهمتني خاطر لكن كي ماشي يتخير كذا كيختار وين ماشي مستشفى شغل بون حنا شي خدمة بيريودي يعطي الصحة يتقلق ويجميرها ما غالب ويجميرها سي بون فهمتني خاطر باش نعطيك الصحة على كل حال وين تخدم بغيت نمشي ولا يكلات غير هذا راح ماشي فهمتني خاطر باسكو تتلوقت زميرة ما غالب إلا ملي كتسوي جوار مارشي فهمتني خاطر لا يبان لي سبونسوري ديال لي سبونسوري فريغ خشمت لي سبونسور فوما كيفريهم برونت خوشيد هذا هما فهمتني خاطر بي 50,000 نخدم لا موين ديال لا سكواش باغ اكزومبل نص مقاطع تجوال لا باش تخدم بروجي هيا شوف ديجا انت بدينا عندي تخدم لا كروا يمدل بدينا عندي تخدم لا كروا ميكس ديبلوما والله ميكس بالله يخلق خلاص ديبو زين بروجي قال لي بروجي هيا تبع به يسدد لي كومباني ديكتورال تنمر في قلبه خاطر سلاح كان ربح تنمر في لا بزاف خاطر البرايا ترى على كل حال سي نورمال ان سوبورتور اللي زعفك كان يولي ليكيب ما بونس با مي طبيا ان شاء الله
ان شاء الله نهضر خاطر لي لقطه توجم غالوزه فهمتيني خاطر فوالا روح صاريين باسكو نعرف كي ما نعرف كي ماشي قطر من هذا تقليد جياسة يكسي كراك فهمتيني خاطر علاش تا تدفع وزري هذا ما تدفع مش انا طلع كده حاج شويه ثاني ميرتي يا ربع ان شاء الله هذا شاكين ان شاء الله نتعدى كويس فوالا ازيد الخير وخلاص فوالا ان شاء الله مريت مرنا تسمع على التعليم مع باسكو مع المسلمين ربع هني يبكى ما ينس صوت l'équipe كينير demi-finale la Coupe d'Afrique نايمة كود la Coupe d'Afrique أشد دار الله كرواني من لا يسقط يسقط ندخل ما أصلا كرواني من لا الحاجة قريب كيا وتبدا الغلا شايف هذه برانسيب من يصير في كذا فهمتني؟ لا ما محسوب نهاية السوق صار لا والله هي لو كانت تسوي لك كوب دافريك بس قربي من يرضيك كذا تقنع رئيس فهمتني خاطر ميرسي يا ربح النقطة ولي ميرسي بسلامة صح كسلم يربح قد نتوار تيلان يناد يون ووال بون إلى ديسو بار شريف ملال أكن ويض مازال حمل شريف ملال يناد خلص لك أربعة ميكس فرونك دوما دونك الناس مايلة تربح لا كوب دافريك كامل تكسرت لك تخدم راس لك أربعة تكسر لك أربعة هناك خاطي هناك خاص كود لا كوب دافريك خلاص وزري غير يحوز هذا في مين يكس فرونك دوما نص فرونك دوما حمليت مي هكا كي تسندوني تروح عند كرون زونترينور هادي لي على كيف لا تدين كرون ديكيب دون ليكيب ناسيونال غادي يروح ديال سوا ديميسيونير غادي يروح دونك الى قرا ربح هذه الصوبه ارواح كاينين خاص توارتيلا نحمليثن نسنيثن الصواب نسن دونك فوالا ان شاء الله هاد يوغال هادي تقدر ماشي هادي تقدر في كيسان القدر ان الرئيس هاد يوغال ديما هاد يوغال العلاقه العاليه للسوتيان نشريف ملال لا دغا ما صوضن صنفار يكون يلحو الرزات قال لي يسول وضاغا ودي يسول مالوزمون اسني ما يبغى دي يعاود اتيد لانه ادي نكمل تورا دو ميرسي ما تبغى تسولد اصور ورك نايك ديريكتومون ما تبغى نسولد قصبح تسولد اتن محمد دي سولن ومن بعد السوله اديو ميرسي هذا سيني غادي يصبر الو لا سلامة سلامة دموح لا سلامة غنيوة كي محمد دالجي سي محمد دالجي لا سلامة سي محمد صباح انت الجاي ارجي سي كرون تورا باب الواد خير الناس لا سلامة ايش الفلاي انا من الفلاي الجهه الفلاي كشتيني خير الناس لا سلامك الله يهنيك دونك تغري غير باش دينا في الماتش اللي وي سانسيرمون لو ستاد دني البدايه نورمالمون تشورا راه دين ملال قبل راه لو ستاد دني باسكو لوز با ان تيران كرياسيون لي جوار بون لي جوار تاع بغينا تشكن لاخر مي ils ont pas donné à fond à cause le terrain. Oui. Inch'Allah, prochain match, ما كاليفيين ما نروح البعيد. شو رانا قبجايا إلى البليدات لا 5 جويي. 5 جويي بون stade البليدة mieux que ça. Mais 5 جويي عاليس. C'est un grand stade même قبل اللي صحاب جاش كازالين. Je crois durant des pas très bon match. Mieux que le stade de Bjaya. Le stade de Bjaya, c'est catastrophe. C'est catastrophe. Je ne vois pas qui va subir
ملال يوثنا ردينا سيتي كاتاستروف. وي ما لي joueurs sincèrement les joueurs ils ont changé 80%. Je vois les joueurs ils n'ont pas donné à fond, ils ont dit hein. Bon match, mais ils n'ont pas donné à fond. Oui. Mais question de l'entraîneur, c'est vrai, le nouveau Yéni, c'est un entraîneur, on ne peut pas dire Alif Nadiris, mais Dumas, il a l'expérience, la première année, je sais mais le terrain, je ne suis pas content pour le terrain. Pour le terrain. Stade c'est catastrophe. Absolument. Et le match retour, un petit souvenir. Match retour, on peut pas, on espérer peut-être retour, question de terrain. Parce que les joueurs, je me donne analyser parce que c'est des bons joueurs, mais le terrain, techniquement, ils ont bien joué. Mais le terrain, c'est pas oui. Il y a qu'un بقايس الموب لنا جي سي ام بي ماتشورا ندينا البارك خسرنا اكوز لو تيران Absolument. جو با كيما كيروح التيران اللي بقايس يورا دينا سي لا دي ديبي جو فوا بلي سي با اون افير كيروح الدين هما لو كانوا واحد شويه oui, صح. Tu peux analyser, je vois pas qu'ils ont pris une décision de. C'est une expérience. On peut pas, l'autre, peut-être ils vont gagner, hein. Normal. C'est une équipe, c'est pas une grande équipe, c'est المريخ. مولود تربح له يسمى سي فري مولود ديالو يسمى سي با une grande équipe, c'est normal. Oui. C'est pas une grande équipe, مازال مولود ديالو يسمى سي. دونك لو بروشان ماتش ان شاء الله ما كان نروح بعيد ان شاء الله تورنا راك ان شاء الله ان شاء الله 5 juillet بالك ان شاء الله. oui 5 juillet on va absolument le grand stade مع bien sûr. تنمرتي كيما ديك قضيتنا محمد. ربي يسترك يا جماعه ميرسي بون كونتيناسيون. ميرسي بون كوراج. صحه لعيدك. صحه لعيدك وياك الشيء لا تمر بواحد الله ميرسي بيان. عليك السلام عليكم. بقى على خير. صح. دونك السؤال بتتر انواع دي السؤال نقص لي ماشي دوا خاطر وي نصر وقريب السؤال voilà. Donc voilà, ظهر يسيول زقلين والناس من خدمة السيولة أين إجمال ديوان خاطي غير يسيول مولاش أنا حبس كان كذا كينا فوالا تنمير تنون يشبه ربي مضد درسة كارا تدويلت كل دمليلة أزكى ما يبغى ربي إنه أقبل أنا مفارق ساعة كرا لي زانفورماسيون كان الدوردر جينيرال بغي غادي نفك السن ثلاثة إمزداق تمدين تنتيجي والزوم أدبروفيتي غادي نفك تدويل تاكين غادي أمر دلفغين أتشوفوهم إضميان نون الرصاص نون أتشوفوهم ديال 6 8 تمديت باش تكبني ترفد من الرصاص داك اللي قبلنا تمدين تنتيجي والزوم أتنترفد مرة تشفكنا تشوفوهم بلا هو لا الساعة هو في 10 هو في 7 الصباح هو في 8 اتصلوا مزيان اللي كوبان أتنتيجي نشاف قدم الكوباني ترفد الرصاص يا معنى لوسخ يتغيما
اكورت دو روطا كيني دونك فغي غادا سيدي هو كيني دونك فغي غادي عندنا ديني يكرا لي كوميرسون ماشي كولتوروزمون يكرا لي كوميرسون داكيني هذي تمدين تنتزوجو يصرا زاربين تسطف يمخوان تسطف يمخوان داكيني دي تمدين وذا كاجو وذا كوارسي وذا عكواز وذا السنسلة يعجبهم دا شو الساكنة ما إلا كل يوم دي رزار بزاف الكوميرسينس الوان دارت تبضن دا ستاسيونين مدانا كل يوم هذه رزار بيمانيس الوقت اللي ويض يتقلب دا يقارن وتفارن دا يقارن أما نبغي الحوايج كاين تمتوالو وتخدم ما يكون وين 6 سنوات إلا قصرا في الدولة وكنت جنرا إلا قصرا في الدولة دخلنا في المساكين وإذا قالوا كون جنيا غتكسم تكون وين غتكسم كوارسينا كيني أكو مسقان لي كاجو توت سورت دو شوز يتسوتوهم زات لي كوميرس نون أتغازر ميم خواني إلا قد سويكسن كينيا إلا قد تقسم تكون ويا خير تروح غورون ولا أونا نبروسي سرافيس الدولة ويلاقوا بروسي باسكو تسوي عندي شكاس السلطية ونا الجيب دينا غير قليل باش يبغى الفيل الحمد لله كان ماشي لي كوميرسون يخدمنا كاكي إلا نكرا خدمنا كاكي إلا قد تحبس الدولة غير لحد نسن فغاتي دوا هو كاينين دونك فوالا دير وذن يتسكم يتمدين تنتيزيوزو هذه يروح يونا دي ستاسيوني ديال ستاسيون دي كوجا هنا ولا شو تين كوجا كاين يا رجال يبغاتني كسر ديال زوز كاين وتقال العين وتقال هذينا دا يشوت المنكر كاينين الا قاتلين باسكو المنكر يوصي ربي باش هذا الدنيا عندنا ولا المنكر اتيدنيني ما زمرت تيدنيني نكسكني غسيد ان شاء الله يدير واش غنوفلس الثواب اديني الحوايج العالي ما تظهرم الحوايج العالي في لقد نسوي فلاسنت تسدرت الناس قضية تدرت الناس قضية عند الصون تدرت كيني باش هذا غنتساوي بيس نعم ميني بيس باش تساوي ثروانسن ترونسبورت سو شوفور نسن 500 تساوي ثروانسن غير لاكولات غير لي سوام ديال الليسي وثني دي سارة سلعنا تهنا نفسها ونسن باسكو ما نتراجعو ما نتراجعو الدولة غاتقوم ثرونا تمرمد خاطر تزرم الدولة نغ ساعة كري غبلان لي كوميونتي غيوانين ساعة كري غبلان وصونت خدمن راماسوج سكولير هي سدا تقضي سي فيليسيتي هاد السمكتير كانت لا يتدار زورا تيديون فيض قالنا ساتزلل ديري ثمن الصوامع دينا كانت تدا تقضي تزقاد يتغيوانت بغريب ما تدار الزلال تزقاد يتغيوانت الصوامع ريف ميكلا جماعة ساريك الفراوسن اندا نوثني زري سمير زي غادينا وضاغات ماشي ليكسبيريونتني ساعة السين خدامن تخلي صيت انت دارت يخدمنا كذا شوتن السين رمزينا كي ما هضر شويه خصها شويه بلا ما نتفاهم هاونيك ذاك وصلتن السرفازن لو وسخ البوفريد تنسلكون لي بوبال باش ما يغني الكلام تدات يفردان زبيكيت شبحنا يفردان نسن دونك فغير تكيني هادشي تسمكتير تخلي صنتن كلشي يتعدى فيني وثما الفغي توجرينا كنت تفكرت خدمت الحوايج مساكين خدمت دون بير بيكو تمزوالو تسخن نسين واش نسن فرانا ندير وتسفنا خدم دوي غران افي كان كورون باكا دوفنا الخدمه ومسؤوله معذار اكمل ذاك النير ماشي لي معذار بون زمرن فيزيكمون هذوك من مي المهم بدن زمن نخدم الشغل دونك دو بير دو كوت تمزوالو السيف ديال سدات نسن تاويل يمي خدم ورا شاكيني 6 سنوات تعاونن معذرة تدات نسن باش نعيش تما عشت العادي تما عشت الليسان
دونك دلوقتي يبغي غادا داويغ بالك كان هذا فك سيون الاخبار يستحزن الحقيقه بوش ديجا يظل يبرد جون الاخبار تواشو يمقان الديب يدي خبرهم باللي العفو ربي الديب احمد العمر 75 يسواسن ترحم ربي ودي فيك الصبر اي مولانيس دونك لافي الساكنين جيليون وعزرا كيتورا دي دارتو همون ديال 4 نتيرات ودي سوالضل ازكا باش 11 غشت دي دارت تمقفط دارتو همون دي 4 نتيرات اسرحم ربي ودي فيك الصبر مولانيس نروح دار ربي انو على ربي غادي نوز ابارتنو الوي نورتورنو انا لله وانا اليه راجعون ازكى ذي العيد تمني غاون العيد تم مربوح اكن مثلا من دا مثلا الدينار كان ذاكي تمدين تنتيجي وجو ويلي يسعان ودي ساعنا كان يخف العيد باش ينزلوا والسيناد ينزلوا وزران كريزلو يبغى المعاونه بين ارث عونن باش ينزلوا يزمر هذا السيول النمر هو سكرون يدفع 0791 85 66 86 تدعونا 0791 85 66 86 نا وطونا كنظن 0673 82 89 96 تدعونا 0673 82 89 96 سنسولم سوف عندك كاين لافيش انا في وين يبغان وين هذا سيزلون سنزلون وكينيا وضري على مس دريم تلاقاطي سيولو تاسن نا اما هذا فود مربي او نزلون وتسعديم العيد العالي العيد تمر واحد ولكن اذا يسالني يبغي او نداوي مازال الزاد ما يحيا ربي ادناوين غاف من بعد العيد طست فسيوين طست مغريوين ذيت وزرين اريلين ادنوغان فلاسن ادناوين اول فلاسن توني ديني كويس عندها رديلين تم كرديلين ما الا واهي دي فانا تدناوين وين تدناوين دلوقتي ولينا كنولدي كنديرني طوب شاطينا سورفتيين تصيدينا نبون فات دو العيد ولينا غتن مرثنون كون يعوز ربي مرة إما غد منا ما كان العيد تمر بواحد وين كيتمنى غاونا كنت العيد تمر بواحد كون مليلة إما هتزكى غنولي غف 9 كيل منعيرة هاد المغال هاد الصراكه كيد هاد الحكوت ولا ما غف العيد لم تتعدى مولاش سلازكا النغوايض الماتش دي تدون لاجياس كان اديني اصل 15 غوش تاكينين ذوك النار ما هذا مبولوغين ما خاطر النار 20 اوت وقيلا يتلا الخدمه ديس هي اما هاد دي بلوغين غادي 5 جوية تلعب لاجيسكا اكد ذونات ودنو غال غف كرا نتلوفا النظام يزمل الحال سكا ادناوي ما يغني كاش حاجه هكا كاش حاجه تماينوت نزمر اسيدناوي ادنوغال ادناوي فلاس دلوقتي ملي جا كون دير الخير لهنا في الميلا ازكى ما يبغى ربي سوفات